Busa. Actually. I am bisa. Bisa ya. Now mo say sunsun bi pese ore. On wale mi. Na mo trema konjere wa sem na mi ye. Na e dey say no ada kakra no. Nti na mi samba ha na yere. Esansi asie. Okay, sorry. Me kwa sorry. Sorry be na ko. Mi say karamo. Now that you manim, aye ruki amount. Ma enu de ma fama adwan ko. Atietie sa. Na also no yiri nyina. Ade na yiri so beka ho. Me yiri so. Se sunsun no ne ka una ese okutua. Na yiri obeka ho ye. Sunsun ni bi e ware me yiri. Do ware wona no. Anya wono no so onko. Me yiri de. Ware no. Sunsun ya yiri de. Ware no. Ana on media no so ba. Ana so me ware me yiri no so mpani ma yere. Media number. Mimio na se do twi nya kra so na yiri me chance. Enso no betu akatwa. Uchi na transmogrify kra. Sorry. No, you met chance. Sorry. Yeah, I'm Paul. He said you come girls slow. And now quite super. Ready we not tram. Yeah, I'm Paul. He said you come girls slow. And now quite super. Ready we not tram. Yeah, I'm Paul. He said you come girls slow. And now quite super. Ready we not tram. Yo, I tram no. Once you tram no. Mama to say. Ya kasa den wate? Ya from say? From Abiba. Okay, Abiba what do you feel say? 21. Ya kasa den yente unka. Kasa den wate? 21. Okay, we are there ni? Me bi mo wa. Anu nkuru nyina bi mo fo. We are di mo bay? Me akua. Ema yo ho de? Okay, am abushia for kama bibia dane kwam. Oh, o kwa so bay? Me konkrem. Was it soon be taken and also spirit maybe also. Now could want to be on me. Shall could you obi aho, no such odium near your church ye. Or no need any moody, me sharan nimu. One can't tell. Me median de, me sundaya. She must make a time. Okay, Casamito. Median de, me sundaya, na me nene kuntokwa. Or your bar. I'm in nimno fee. Hey. Me could say me no coons a press and I meet me na. No, I catch him some in China me who. Or cast him in China me who sad and another judy. Minda. Me yamber hamsa, my dear coche. Until I did chinsana. Me who fiscal or buffy. Then so ya na men country. Me cool. Until the demand a daba could dear shamiso. Na me catch and say. I say me see me see obine ban me catch and so one who ni pacro. Oba. Nti mi kanza no no so sale ba ya wo share sa wa hunu so mi mom de mi hunu no ka mi huna ono ne ba mi no na fe de mi hu ba bia adekro no asan fa biem Yo ke da e da bi ani so pa adekro ne wo da no umu se wo ba ai ya konta ko ba mi ne nda mi se adekro na oba be no be da dai mu no oda ne ho di a kire mpa chan awia Pacha no pa. Be 7 mo ho. Ohun se oba won ona ebe. Pacha. No shatare ben. No shatare tuntum ba nsharanye tuntum sa. Ti sa me se me kwa me bigina me hu so oba. Ana nko na hu no. Nko na me hu no. Hey. No de adefita akata nanim. Ntina me hu no. Me ku nde hu no. Sa no de be duru fie niem. No san na chi. Min osa na chide ma hu bebi a ofa biem chuka cheku se bibi ba mpacha okofei obejira mi che ohwe sa nante ko hala ina wa hu pato de hu ade konso okọ nansum de mi hu no wa ma wonchai wa mba mi kama mi ku ebe mi no de no sa me sa hu bebi a ofa ye twaso e nti wo de na ye o de wono ku odayim sa ma na pie hu na mu oni me ku odayim pa etimi ku abi anu ma me hu se nan nipa nan kwa na epamme epamme sa se mimi tuhuwa efre mekuwa na sa nan no akogye no mo sere me sa etimi pamme sa na makowura koya bi mu me wura koya bi mu a mekwa akotu sa bro bi da koya ni na wakatem sin de ma wie ya ba nto wakatem sin ma wie ya ba na mse nyame a mesum ni de untimi nyame hwe nto pa ya dai nyame de ni bibia
or disu unkunim nti nyade a obetimi aya mehwe na say media me ntwan na mewu ha nyade a mesansa metiakọ ena mene na ko ho no mana ya kun sa na me bu no sa na mensa ho bebi a ofa biem na ho no nyina ya penten na meni so teteme na de chinya biem a mesan sunda ya nso na chese eya bravi ya ho no bebi a mu ya made ya kurase na yete bebi a mu ya made ho no ko se ko ya made ntimi bana nipa bebre enam kwanso na maame bi ande oba no odi no hunam echichichichi mi sanam se a maami adai na echichichichi mi sa obe mama hwie menua magu on sa akola hyemechi osimi ko no kura mi kura ohia mi dada adai na mbusa nsa adai ntira na ohia mi osimi nim na mehu na efa akwansa nti bebi a memane afa yekoko ase no ena hanu mana hu se hanu kruasi okruwa eti ho ena odi bibi bese edi etum ena oti ho no nti na me hu ka kira akoro na afede onu so ase o maye tu na me hu se de no di no hu twetwetwetru me no me hu to ba na akola bi nso ba na me ka kira akoro ni se onjina ha se mame do kan ye dae dae na okay okay nam katen se wonjira ne se mame na dua bi nso e wo ho no na me kutu dua na se mame no se oba na mama akola no asonmu amame nti me kutu dae o me kutu dua na se me nti me nsole bi me bresa ansa na me ti me sole na me sole ya me sole na mame no nso adoji akola no abesi okay yemra hunamu wakan bi a chiro fa be ma no ho mpacha o se ni bakrona ani o se sai o se ni minja ni kuma no se manja ni kuma ma no a obekumi asan kumi ngba na ka ho na waye ye no ana me ba bedi okuma yi o mpacha m de minim se nam kwanso na ebedi a o se jabe ma ndi kunu no ndi sa den nye se obekumi akumi mba ka ho nti minja no enko ubeja no mpacho debi so bekum ontimi ade no ontimi nyamiti asen de ontimi manya ba hanko ande nyamiti acha ba wiase msam so de ya de obetumi waka che ma me no papa pacha ma friend papa ka kire no mo yeden no on kra o kire se mfambra ha sei e ba sam wiase msam fo na hu na mane e ba yenti obi de ono so ba jumadi so sa nde na ehu pa e nyina na ma spirit tata no to bia na spirit no meshamika boyi from abo no na mu nsem bebre yenti kaka ba eno me ni aja manso na ene akwasi boafo pamodia invoke spirit man is ane na okan se mi sansem no e omodia ne ayi na obo obidi edini empese obo nti voice na yari abati ne mo kwa fa so a o sane no se no sia yo gina no e be nyina da chem sesi a munti ye ba ya to so Madam Fubi, oh, Asoka Johnson, and now one in Collar 9, and Edda, Tim Cran. Anyway, I'm Paul, he said, I'm Paul, he said, you come girl slow, and I'll quite super. Radi not trammy. I'm Paul, he said, you come girl slow, and I'll quite super. Radi not trammy. Mary about you, and I guess I'm a new and you answer will be Parliament shows for you, me home for Nino. Maybe America, Sir Audio Mobacher, I had here for 10 annually. Into me home for Nino, and no, Omodia invoke special Manisani, no, I say, Jaho. Now, I consider for needing come up, Bobidi, Sarding and Bessa Bonsa, such a soon summa, dear. Braha. Mpacha musom de omunnie ni omudibe nti me fam braha. Na yen dago na so. Mpacha. Ya breu. Yese papa boni oni ade so ayi. Ni nyina aye. Enti oni be ma no moto na mo mako sofo ho, mako malam ho konfo. Mako baby. Mpacha ye ko konfo bi wo. No konfo na kire ya kontre se yenkoye. No koye ni stila adene ba na eba. Bia kontre ma mo koye. Mpacha akontre o kire ye no. O ka se
yamfa kura eni bese na yamfa nkoto enkwanta. All right. The American wasem no na etwa gusesi no ebra ye buku spirit man sani office no me pa cho akwasi bo afone ne kasa kasa de mo nchem na so bo bidin yem pese ne be piansa ko yise be ye nhwemo awie ti se na ye oja ho sei du baby na opese oni akwasi bo afone bo so chanse se obuso bisa no so mpe onya no nko nyoro ndi no ba nti de etwa gusesi on Facebook ko Facebook page insha 104.5 na de ka yobeti ahwasam nyina na be hu de ekoso ye to akoma no so mu fi komfo na mo sa ko hwan ho ene ko sofi bi ho o sofi no so bompa ya mame me kunde o ka kira mi se o bompa ya mame na me tehwe na me da ho nde me hu niama bebre me sole o sofi no busa mi se e de na me hu ye na me se me hu nipa bebre na nipa miensa pe ana minnim omo maka nyina minnim omo sana me ka kire de koso de wa hu ana se o sorry na obuso ase den na ekoso mpa chai ani ka mu nsam nyina kire wo enti ufri malam o sa ko malam ho mpa cha debi o sa ko difo bi ho mpa cha debi nipa mi no ho na akoi mpa chai na mo ntime nya hu mi bia amu kire na se yakoya enti he ko yise mo de dru ha yi mpa chai yo medase we are part 1 na ena etwa go no infoni na etwa go sesi a na sunsun sane ya na akwasi bu afo bomodia osuru pia osuru mako prekese hwenti anya adoa wodi gu no so ne ho hyehye no na o kanse mahodo na obo obidi same ni pasmasi wonya me kunuma me ndisa me kunuma fa no ho nche ne kra one lucky so we pia ha say Ewiase Mu Nsem no doso aga Jamanso we don't know not obi we hwe amaba wana we de mo hwe Facebook no mo hwe ne kru nete na chi ko Facebook no akwanda na so no ne akwanda na so o de ko Facebook no behu te ne kru na chi no akwanda na so ne moment ne ba no ho fe pa o da na so na e ba se no na o kan se mu etiam ebo obidin se wono na eware no ewale be me nti onya no so agene kunu nti onya no ema no onya no na so onya na onfa no ho nche no ege se edi no boy ne sabi atiefo madam ma susu masem o kire bi be se na afafa sema bentina ye be se boma e bobo ni kateka eni na wo mu nyina no dia obane kan ya akwati buafo ebusa no wi akwati buafo so se atwa ne ti a bega se puna abomuta so no odifo opriche akwati buafo wa fesunsun ai we dey be sit down akwati buafo fesunsun no ne kasa he na no afena nsem ya no ma bezawo no mo Facebook akwati buafo ano odifo akwati buafo I was your Facebook page. Insha 104.5. Ko de e ko so ho. Akwati bo for listen to mu kasa. Sega de yere ko kana no. Adima na nyafo. So, na Ewiase no de bi abdru bi me kase. An kan na se ekwane tene. Omumi anu yi sabia ku sabia nyaado memen minyi ni se owo sika bi a so ana japadi bi so ya wo hu bu anu ma omo mpa de pa dabi se nipa ne to anu ma wose madi a me pe no no ntinu dan mami eti efie nyeme bu anu ma etan ne sufi na ntitwo boy hwe ono honhom etata no ma mi de honhom tata no anu me ni yakobare Chese wujidi se edi e pa no betimi de ayabo pramana yi. Chese mami papa yi yeso nyai obai. Utimu se obai be mai ekwa ba no wade no. Yeso obi wo mu a won pere aware no so. Won pere aware no so. Ese no bi mpere so. Bi mpere aware so. Obo di ne so won pere so. Obo di no so won pere aware no so. Anu ehunu mo ka che ne se mpere so. On pere so. But eni pa so asako bo ni dina wasako bossa eni pa bidin. Also ehunti ebi na ko ware obi fia meso ya hweye ebi on ma okọ no na ebi mpre abade no so ebi na oware no susum
na unim na nyame na aboa ye nua bai na ade a ede wo mu ni asem wo mu ni se wo se ono ne de ye ka se fam na nhira na de ban nhira ohun beto wo editi na ma odi paaye na asem oba ne kan ne e me gese owusu busa se obegya ba ma no wo se da bi wunya no wo pem mi mo mi dia ka begya wo raba saita baraka rai raba ka santa ki raba shaita markamata ira saita Jesus ya koragi baraka santa ka raba shaita baraka santa ita ka raba shaita la raba ka santa bi raba shaita mata Jesus aja me dawase papa me dawase wa kwa nyina mu hwe ye ne fa ye sani anu ba so trembom tena fa ko nyame mam ka tremeja ya mudi be ya adwuma yie wo bie woni bie ye kura tu kromu atu so sa nyankopɔ asem nka nkyerɛ sɛ wo nyame sɔre wa namaso no obi to obi asem di ma no na kwanti ne suo na afa yento yi Yesu di mu ti amen empanense sade chena se yante asefofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan na wo mu na meka no mawi yesene se behye mebo na teteme me nkuta na nka ne magya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si unua so a ka kire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na ne siti ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo se chia yese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremu dagon mebinko asidan kama ososro hne se energy on so de kwa che mabia utie nsha 104.5 FM Midi dia jauzi mampo kuntunchi abui hiya kumanana waka sibituba kwa megonga. Chatani mamungina jobinu so bodi adarma obia ehun ya Ewiase Mu Nsem na aduzu no. Sunsu se mbodi headquarters
ɛne nsɛm hodoɔ ahemfie ɛne ɛha caveat ɛnkɔsoa ne ɔha saa na mansa buafo akwasi buafo brekum nam 1 brekum bulldogs wɔtranseɛ agora ka ho bi yɛpɛsɛ na adi ampafo mensa sikapa ɔtɔso mienu Passage number 2 akwamu hene Mechanical Facebook na ko hwebi ko Facebook Insha 104.5 FM YouTube Insha TV na oko umoti so aye Pemsan TV ene nta fi same ko isa bo no didi fa beso konya so ama Ogidi Brown so abeto aso ensem bako nyensa ana many abeja for better so na nwumre e Insha 104.5 FM ebajo part 1 na ebe eno imo akoba Mentunga. Yeah. Hey, nasa na kasa. Obi antunga. Ade moti abu. Na ntimi kasa yi. Manu so mo na no from kra. Your friend say? Your friend is Stella. Stella mpacho ye ntunga. Stella. Stella dia. Stella Duchumwa. What in vision Stella? Go 32. In fear duasa mienu. Ukrom ne? If you go pass. So what worry? What must say? No, mammy answer. A man said a member say. Baba, I couldn't be a mammy, you know, bear my back. Are you my bay? Be it. Of course, sorry, bay. Oh, I didn't offer a microphone. Uncle, sorry. Are they? Oh, you, Mati. Maranata, Jesse. Huh? That's your meaning. Maranata on him. I don't go sorry that. Uncle Bida. Makobida. Ah, still a man is not no for. Makobida. That's a casa name wine. Man is why. The casa ding. Makobida. Now, cast her bay. And not me. Not me could do over witness. And I will jai. And Adidas. Would you know that? The code of the anacoda. Oh, and yet. Oh, I'm just say. Papa swear. You are fancy. And you know what you're saying? 10. A mass and a member say. A mass is member for. Muna Mutiasi. You did Amiasi. And you may. And the media book call. The name of Funeti. And not the phone. Tell her, Miss Man is only were from cry. And I also, and I was no friend in Castle. Don't you hear the baby when they are once now by? This offer their interest in answering contra baby. And the man is woman, Pacho. The attorney say, Nimi Kuneti. And not there say 4 months for 5 months. And not the phone. Me back at one. Nay, number not wada. It's me back at one. There's a new game in your day, man. To me, Boston, I'm going message be. Yeah, recording. Oh, what's nature say, or so being pet or baby man or ban or no see if a crony pen or see if a crony say or penna into one day on pen into one picture or bath fro a man on our scarecrow new be an nini. Into me taste I'm the medane phone at the tone. To me, the phone it to a deep bed 3 days. And I be beyond me say, oh, my miska. And also niska and I may say na uniska and also being poor bama. Now when you scapra you be an nini. And I may can't sing to me can't say no corners and no friends who abomidia. And see, me fancy be bed 3 weeks no. I feel my shas and I may yale. May yale san my co hospital san. And me and I may throw papa. At the tone and him say ni to on ne banning cassa. See, on a cassa and not or friend or Fabio a bono, a friend of Fabedu. To a friend near call a corona show honor, and near Codane Antoine, a free honor. And see, still now I may buy no, mamma whom ye me may call hospital and now may ha, a dear chair may ha. Mean to me na. Me da basa na me soso no ono so ni nyina mu oya na okọ baabi koye adwuma nti de me fa mu nyina no ohu oba ebia oba de atia na okọ so okoye adwuma baabi no o mafi nti ono ni sister yale na omde ne call atebubu baabi nti omde ne call e na ono ko busa mu di nti a me yale na em konfo na ka chen say e duabo enti wo mepe
odwai ene akokɔ ne nsa ne yɛmfa nkɔ ne kuro de so ne yɛnkɔ dan ɛna ɔfrɛ me ka kyerɛ me to ɔfrɛ me ka kyerɛ me ɛna msi yo mate ɛna yɛkɔ ɛhɔ ne yɛkɔ dan ne ɛna akɔmfo ne ka ase yɛ dan ne dua ne wi a yɛmla hɔnom ne yɛmɛgye aduro na memfa mla medwale enti yɛkɔ hɔnom na mɛmi di ka bai ɛbɛhwɛ nkola no ɛna ɔno ka hɔnom ti ade akyen na ɔkɔgye aduro ɛde ɛbrɛ me sɛ memfa ndwan to ɔbaa ɛsoso no wanka sɛ bi aduro ne kyiri bibi ɔamusa papa no sɛ ebi aduro ne kyiri wi ana sɛ kyiri wi na me de me yɛ aduro nti me yɛ aduro na aduro no mmerɛ bikodidi ti me didi wi atonse hɔ ana me ho ayɛ hyehyehye na me ti ɛpae me makoma bɔ me saa me nti me nya hwee nti ade akyen na me frɛ na me sɛ ada aduro ne kyiri bibi ana no no de papa ne namba ma me sɛ me musa papa nti me busa papa na papa ne sɛ ai aduro ne mpenkunuma eni aduane ade akye so na me sɛ ene me so madi o nti me na me sɛ ene saa de amekɔ papa ne hɔ no na ene makɔ akɔtena hɔ no makɔ yɛ aduro no na ebia na nyankopɔn adom na me ho atɔm ena me fa me bag na me de me ma no kɔgya me sister ena me kɔe ti me kɔe no na ejo mma me ma me nro yi bia nso still na afi kra de ɛyɛ me first no kra de na yɛ sei ayɛ kɛsia ma me te hɔ na me tie dududu makoma sɛ efiri me minimu bɛpem me yɛfunu sɛ me ntekom sɛ kɔm de me na me te a na sɛ me yɛfunu no mu yɛ me hene ɛne me koko ha no sei no ma yɛ dududu me ho me widie mu nyinaa hyehye me edura na adwa me ntimi ni di na me de bɛto mo anim sɛ mo moa me na me brɛ odi ni bio friend Stella asem si design asem si e pa de kobe 5 months ni boso me num ni me yare me sha se yare yen den na kam akọ fa ogun phone dia pa na kam enye se bibi kam you bibi an kan ko fa so e ma asem e ma asem de otaye ma asem watch no ma che na bibiri no e den no that's what can so very watch ni say sabe ka butu oba so and they maintain na come na fa so che no ya de man ya adwuma we di ni sa mpacho e moan me sure that they e ma me chen ne say menene tuwe o so on fa oba ne phone kola no timi jama nya no wasem na meka also watch no enam so come na fa so che no sabe wa hu so butu oba so come na fa so che no so e masem also ta ye masem enam pese and the e masem de me nkoche ne se obutu oba so ba me se masem de otaaye ohun kan be so in Shiraya FM 104.5 and we are done ba me hu no kwan bebre so ana me se me antibi wo hu no kwan bebre so ta ye masem tina kan so na ko fa ne phone de na hu ye o ye masem wa ko che no won so no bi di nkomo tabi je en commande so for ba no ni pa ko be di nkomo temia time amada no no apie no akoye ne call ena o start masem so mfa me nye hwe wo hu so no ba bi gina ho e kasa in Shiraya FM no ba no on fa no area Matthias ni na Matthias ni busa ne se to ko ba bi ko ye adwuma no ko fa Matthias de okay Matthias busa se mo so no ba bi gina ho e di ngomo me da me hu idie hu so buto ba bi aso enti call man no di pia no chese o ye masem o so chine ko be so ti de o ken chese o ye masem me hu ba kana kan na ba je di se o ko hu record mi o se obi mpe ba ma no na ne sika bu no so o hu de o mfa nyo no
ne ba ko no medima dia tum na dia ka de nche so ye masem na men family hu so obutu oba so no de me kan bia wunyini na me da dia di menyini enso oye pa no sewa o chemi tachi na kan o se mpo ukunu ko fo ba enka se machu machu o se o fa o de no afa o chi na fa ma bozi fo o fa o de kasi bia mi ura nya sa biem na machu o de no afa on fa re o chemi mo ju na nyumre o se ma no fa re me de ma no bia nche so e masem nti ko dia ko hu o ka cha na muse fa ba ma na e se sika bu mi so pa mi ntimi ni no no nche so ko e masem o so mpo ba ma no ana ye mfifi mu pa na bia o ko fa mpena e no se be brilliant wa she dan ko school kakra bi o ko no o thinking kakra nti ne imprendi no wa no low battery jobana no te grro ko fa se microphone low battery o se ko charge ma me ma ko plug do ka nche so e masem so le ma no bodia o te so obo ba ko de mete na ba ko e ka ho na mante de o te so obo no ka say te so obo no ye antoa de na o ka say de o kan ye na antoa ni nya no do ti ancha antoa nya no do ti ya no antoa nya no o say antoa nya ma nya no enya no na so amodin da wa mo mi din na o jama ho me na there be o ko kan ni say bia do ka kire me me na me ko hu recording no e na me de ma no ye de e kan nti dio no bo ni se bo mi ntie so si bo no na be se mi ti da o ka say de o kan de yin say da me hu recording na me ka say so say uni iska enka so obi mpo oba anye de ma to o ko na na o kan de yin o kan say de o ka kire de o kan no anto enso nyama enya do kan de yin tada recording no do ka kire o say o no bi adi do ka kire mi o wan ka say do ka kire mi o kan say o kan say de o kan do kan de yin de o kan recording no e ho asem kire wo that they make an on tia me that tia won sem na nsisi so me that tia do na person o boy na person o boy ni say kan mi ntie so do kan na pepepe me na me satam na me ye aduane na mfa no me che say nti o ko na de o asem o kan ni say do o kan no ensuo ni nya den enku no de o kan de yin de o kan recording na asem no ensuo ni nku no do kan record no asem e kire wo ne yire no da wan ka sa o ka kire me wan ka do say obi na ka kire do kan recording sa na o kan Anto nku no na o koi nti o koi no me da sa da na me ram se nyo obi na ka kire me ana me hu no phone so nti me da me mfa ho e no o koi nti se o ko na no sa afre ni kuro mu nsuo no o koi se o ko na oni na chi ho na ka kire e no na me ka so de ni sister call ba bia e kopie mu se eduabo foforo ede e wo ho no so bodua mpenu nti o me enko ne nti obodua ne fa so obodua no edi abosume sensa ozuza nya na di abosume sen a ozuza nya wi me fa ne se o boy na me hu sunsan so ne de be me fa se be 2 months as se 1 month mu na me start say me yale nti sha se sen e sha se o me chika se na so me kon nti yes ana me minim say bi adwuma na me gina ho a me ye ni nti na ye bi adwuma na wo ye me hairdresser me yetri nti anto na nya da na me ntimi hu no because I didn't anto nso nya ma asu abena wonye on so sisi no kon odika bo nka ye na jejina nsuom no bo nka ye se asan wodi for me benyam wan pamu a na fa sha se no fuhye na se tatai na fa okala na ye se de ojeje bisa no na otin yesu ha na se wonya no na de okay pa de nya asu abena na nya bi na oyare ya bo de na so sisi no kon de amintiase enu onye se bia de na akoya na bia oyam hyehyeo
ne bia yare bia fon kitu bia osu se bia e man di obo e no na anya wo so de kan pa de ngan di obo so bibia so sisi ne wo kon no ngan di obo da yes ana ye ko di ka dane no firi hon sisi ne me kon ni di jae buko dane ne he ye ko ni kurom ho anto da ni kurom na ni kurom so no offer bi na ye ma ye ko ho no mo ye ko dane osumfo bi wo mu kurom ho buko dane anto ano ai di ka ko dane no nti ye ko dane ba ye ne die sa mi sisi ne me kon ne me ho ne die e ho ne jae nti e kire no na bibi be hye mi minim ngiti kasa bibi be hye mi minim na makoma ene me busei nti ana me didi a enko na adwane ne taa me bo ti me ko hospital kra mo se bia e osa sa enro na ya mo sesa ede ko hospital ese osa ai no o mo sesa ede mami Stella nanze sampa na atuni se yi Stella to doctor prove say osa some me call hospital enro na o mo de mami no nyina ya osa no gu me phone no so kwa ne osa doctor ma osa dru so da go no so nipadua no mo se osa no mo dru doctor mfidi preoccupant se dru ma se kono o nhwemu e boa no se osa ene dua bono fa he ai ba ko phone warrior nka nya because wo aden o for some ko e pa so bia war bi no hu de wum we nka asem ba ya ampo so ko fa phone na o ko fa okru phone mo tayo me ma so tayo na hu se bia ko bi ko so na obi no bi din ko mo no we kra nya oba na yanko ba na o ka asem che no e bia nka be ma say na na nka asresem ana bu fokra bia kitu bi na nka ko we do ya man ko basem kese aba asem ko de ne ba na wo ne maame bia so ti o si ochi ka se ne okoyin anto na nyanwi ni kruzu ahwe manim din ase de bomba cha nsem me be da ko no so no ya ma design the microphone ni nkomo all right to me can go Facebook inshallah 104.5 FM me ne be ma no so be din nkomo o se si a na ire Stella so ko phone microphone what is ni kunu e ka che yanko se be ma e ka che pe ba lati pe ba so no mami ba no ho fe obo CCP sita na sika bum so se tam mintumi ni na mi no ba ni sika no ni ire ko tie be no se buei be ma de o yoro no o ta ya ma so na de macho pa o se be ma no ko no no bodua boni do mi no ka sai o su se dua no anya no asem se be ma ho ye acho mi ho ye sai na me acho na se nkutu ka chase Pacho FM kwa kuzu nze FM kwa kuzu what if you say acho mo 38 years enfie aduasa enwotwe Pacho ori na kasa Pacho oya aduma ben Pacho mi emesi ni o ko demand de den ku si dan ya the blogs back be 1000 ba ho nyina be peja James what transmogrify o yire say wa cho say unu bi adi nkomo oba ye no ho ade o na o miensa asemienu o say so bi nya line man na sika bu super mount mini na mu godi sika no no gre asam na o kan efe bi ya no kre bi so nya no kre ya na nya no kre no say o ka aba ni kunu ejem ko Facebook na ko he inshallah 104.5 FM me da go no so no say o yes me mesis ka bu me so na o mpu ma me na me ni no eno de nim sa de ne wum the woman is say obano me na tena be 7 years oh da bi enyi ho na nsa ho ni nyame njampo na de yin na okan do so ko hu phone so recording no oh and e no kra me kan sa no na edin komo madam fubi o kan say de kire no me ka kire ne say I say boys into ato ya nti oye majuma ye ni nti no I say makola was 7 me yin nti ana ye kasa edidi aglo nti sa na tie ne se bia me ka chen so nkofo ba mfa ne mleme aha debi komo na oba ne koti na mpesa mitibi matie fo nyanzo tibi o kan say ne oba na ne di komo be ma kasa kuma mpacho hwochi
ana me de nipa me kan de no ye be ma ti na mudi nkomo ben eno nkoma me ni di ya ne se ansa asa boys di sha na agro sem ne ade he nje nam so ja efanse nanse de menya iska kakra tumi ho nti no se ye ya unya oba bia fa na me ne ja mfa na mpa manum mfa na me kan some ne chom sa mamo I want doctor asre sisi ka buru so jack fa ba wate zikaraba ai ba de bawanu asem kase ba fra gazi so ana adam fra gitu so pe ma ana komo ni si wa ai si wa ono kra ono anye anje da anye yi bia oh asa anya yi bia davi be ha bodua me ba ya na wo kan asem no o kan ni say o say ono bisa miska se me fama no nkoto ade na me ka kire ne se adwuma me ya no me nyanya iska iska na me nyanya me betutu adwuma ya fo ne kanti me nyanya iska ana wo se na nyanya iska ya den na wo se obi mpe oba mfa ma no ne nya dan enkodi usika no nya iska ma na bu so to kan sa na se me gina odi tina me so ayi mi pia bontia kokope kakra bi dia ye ma ble ma be di me ko na me yese ene nipa kro na o kan sa asam ne kire wo no nsubu ye ko na mbodi nse sanso ne hwehwe nipa kro na ma me asama me kan ya no bema na se dia o ka kire ada ana oyonko no ade na pese oye pese me kwa me go ngam sa we agrodi o boy boy dia agro ga o nse mu na me kaka nse nyu aka sa ntoato a boys toto ya sana se ka ka chojire so tu yaso bodu ade a na wajim sa mpompe ba mam na fa ne pa wonum Ewiase mu ko okacho yam hyew se ade na na me hiri akosa asemu yi ade na pese oye tina bodu no na nya so anye oh na pese oye oban bia oban chi na ma ojaye na pese oye nfa de crazy ade bia janso bodu bia na ani brisam dia mo ne breo ai se tu ento ne breo se sa se mu janso bodu pa dia ade na pese oye na oban akohu tira ma bodu no Kasai. Ade na pese oye. Joba no kohu ye no woni bre tira bodu no. manya Ose agro dia bodu ya dan. Obedi she akofa oye no ho dia wo miensa so mienu. Na wenyi da so ko bodu ya. Sesai. Am paso oye wo so kan. Aso no kan na oyirate. Wen kan ya chopa. Anganya kroko ni agro. Anga umie. Na dia boye. Ha? Sese no so da won na yi. Zon pass na busha forte se oba wa ye no ho de no wa boni bia. Na ba dua na anya no a wo de fa he. Nti ye oni no manso. Ba man twaye. Antwaye. Bi chomo ba na fe ya to so Ewiase Mu Nsem so ncha 104.5 FM. Mi da jawu se man po kontonchi. Abu here kuma na wa kase bi tuba kwa me gong. Ye timpata dwa so ye ntiti obia eni obia tem entiatia obia. Sesi adwuma ana ye. Bema ensem fata sese ngobodia. Mi twem kuma ko Medi Moses Process Center and Herbal Clinic na yakodi typhoid fever ehu enkomo. Ene opi ka chemo. Ewiase mu. Me basiba na fi ato enkomo no so. Adolfo Brako entia de Dr. Amuzu the Panizo. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel, yeah. I'm a CEO of Gamel Clothing. So, person was shot at now you're confident. Now, Pina, now, person, but you try at now, one who's a 1 hour banner. There's only one place.
and one Gamel clothing. Your variety of designs. The OPB occasion Ben Oko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you wait to mention Mata de Shemana de Judge. All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022. You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing, the ultimate brand for African fashion. Ayonku gronti na. Koto enyetre. Oh, koto enyetre. Say ya, we insura JTS akan see. Eya kwenya kese a di pagya yen akan kasa no. Na yan yiran firi ho. Bosomi a etoso enum awa afi bia mu no ye fra no sen. Kotonima. Junior high schools edunai ana Asia. Na mo de afa amamra ane amane mu. Otitwi, mesumtitwi, me yan hia awa insura from junior high school akan see so. Asante kotokon. So we need embedi akwa. Boa ho. Men toa. Men ho. Yade bro adwoada ane ukwada bia. Anyumre no miansa kwesi anyumre no nan. Memenda de awia don kokwesi awia no mienu. Yo na ma wana ka radio station Shira 104.5 ane kuro mu se twitwe. Jumedi Rexma Hotel eya hohojibia sonko asantemantemu ha wodi kan eba no se yen krokro hoho odihye bia wodi obuo ne enidie ena eji utum krokro kama emu enidie ewie opeye adam papa emu susu nemu efe swimming pool papa bi ena ewo ho ye wodi esomwo eba ne nuane ensan hodoa ne nyina no Rexma Hotel edibi esom omanfo na meka die na majade wo himpo eba na car park papa bi a wodo car besti so a security eye intacta eno so so wadi mu kan na swimming pool no kra de don't go there obedware am wani age esense mu ye clean etwe ye niam nyina edida na kwan mu awa Rexma Hotel eno nti yakoho na kwaji wani kwotwe weekend one time wodi ho na onbrambeda Rexma Hotel na okwa wodudi mpa ebe korere ho metra kwan enwo odene ho kwada so oben Pokuwari Senior High School no pe anase free 0553 507 471 and 0551 48 3064 na Rexma Hotel on Jiwoso. Rexma Hotel. My name is Inshira. I'm a sales representative of Africa Company Limited. As far as home interior decoration is concerned, we have the best products. Some of our products are Dab water pumps from Italy. We have Hilti power tools. We have Souvenir world-class paint from Brazil. We also have Carrier air conditioners. We also have ABB electricals. We have Italco grout and wall cement. We have PPR pipes. We have Osram lights. We also have chandeliers. We also have world-class tiles from the UAE and Spain. We have rack ceramics. We have Cludy rack pipes. We have Conflow clever drains. We have Sodeca. We also have other air conditioners like Media, like Beko, like Sparrow. We have wash basins. We have plaster boards. We have spotlights, Osram spotlights, LED lights as well. We also have Kaiser home appliances. These are world-class products.
can find Africa Company Limited on the Ahuju Road, opposite the CBG Bank at the Atinga Junction. Our telephone numbers are 0244 339357. We look forward to seeing you at Africa. My name is Ewiase Mu Nsem, the principal of DHI College of Health and Education. DHI College of Health and Education, everyone is capable, is our motto. We have been in the system since 2010. That is why we are inviting each and everyone to come and experience our teaching and our training. We have programs like early grade education, diploma in education, sign language education. That is for the education department. When you come to the health side, we have pharmacy assistant program, dispensing technician 2 and 3 program, medical laboratory technology program, healthcare assistant program. So if you are interested to come and have any health course, you are welcome to DHI, where everyone is capable. Your telephone number may be 0244 213187. Bakusonye 027 622 1939. Because the and I say, sorry, I said, then I cost you. Pachai. And you come with some United war. And you free Malam, Osaka Malam Ho. Pacha Davy. Osaka deep for be ho. Pacha Davy. Nipper mean on our coin. Pachai. Not one to many media. A much and say a koya. And see her. Who is somebody with your drew? Pachai. Ah, you. But I say, we are part 1 and a check going. And for the choice is I'm not soon sunny now because you bought for Bomodia or Srupia or Srumoku, Precasa, Ventia, Yadua, or do good in Hosha. No, can't some Hudua, no Bobidi, some many plasmacy. When you make Kunumame, this I make Kunum for the Honcha and crack. What lucky so appear, I say, Ewiase Mu Nsem Doso. Aga, yeah, so, we don't know not to be. We share a baba one. Whether more Facebook no more nukru nete nachi oko Facebook no akwanda na so no akwanda na so de ko Facebook no behu te nukru nachi no akwanda na so the moment the ban ho fe pa awoda na so na e ba say no na o kan sem etiam abo obidin se wono na e ware no awali bembe nti onyano so agene kunu nti onyano emano onyano nti wanyana ofa no ho nche no ege se edino boy ne sabi atiefo madam ma susu masem o kire bi be se na afafa sama bentina ye be se boma e bobo ni kateka eni na wo mu nyina no dia obane kan ya akwati buafo ebusa no ofi akwati buafo so se atwa ne ti a baka se puna abomuta so no odifo preach akwati buafo wa fesunsun we dey be sit down akwati buafo fesunsun no ne kasa na no afena nsem ya no mama mezawo no mo Facebook ya akwati buafo ano odifo akwati buafo I was your Facebook page. It's 104.5. Come on, because you are going to for this to Mukasa. Sega de yere kwa kana no no. Ajibana nyafu. So, na Ewiase no le bi abduru bi me kase. An kan down say ekwane tene. Omumi anu yi sabia ku sabia nyado. Memen minyi ni se owo sika bi a so ana japadi bi so. Ya wo hu bu anu ma omo mpa ne pa. David. Se nipa ne to anu ma wose madi a me pe no no ntinu. Jan mami. Eti efie nyeme bu anu ma eta ne sufi na tikwo boy. Hwa ono honhom etata no. Ma mi do honhom etata no. Anu me ni yakobare. Se wujidi se edi e pan no betimi dia yebo pramana yi. Se mami papa yi yesi wonyai obai. Wutimu se
obebe mai ekwe ba no wade no yesi obi wo mu a won pere aware no so won pere aware no so no bi mpere so bi pere aware so obo so on pere so obo di no so on pere aware no so anu ehunu mo ka kire ne se mpere so on pere so but any person wasako born di na wasako bossa any pa bidin also ehun ti ebi na ko ware obi fi a meso ya hweye ebi on ma okọ no na ebi mpere aware no so ebi na oware no susum na unim na nyame na aboa ye nua bai na ade a ede wo mu ni asem wo mu ni se wo se on ne de ye ka se fam na nhira na de ban nhira ohun beto wo edi ti na ma odi paaye na asem oba ne kan ne e me jese owusu busa se obegya ba ma no wo se da bi wunya no wo pen mi mo mi dia ka begya wo me ade ka se wo ye be kun de jame jano wanya mekum but obanu wa kudo se onyame wo tumi nti obedi ne sunkonim etu wonja be ma no obobo ne chidom we oya de yes o betu mata libya that so obetu mata libya that is so obetu mata wa kudo but obi etu ka to se jano wanya na mekum se mimi nya no ene onkume asimo ka se onyame tumi nti ontumi nyame he ogidie Ojidie obetuni ne baba fode. Obetuni ne baba fode ma Yesu. Mi fa ho ma fode ma Yesu sa menko. Eti oba mo na mejiri se wo ya ma wonya ba ase no. Obefirim. Wache. Waya de be man ukrin kasa kro nim kasa. So ta se eso wo na utimi twitwaje no. Wache se uwo akuma no sunsun bi betumi da twitwaje wo be man no. Na betumi da kan na chi. Nya na chi die. Na oka mobompaye ala ode makai ode mogu o mesremu akwabe ko traka mu aka front a omoko na ka ne ko yi free ka ne tai paye ka sanio na tai ne paye ba na mo fotem Jesus yo ha mala bani no tia so kremoni no o se Jesus so ka ne gana mo ko se alaji no bi kremoni na tai paye o se Jesus was kai walai ka front tai paye wallahi iza ka Jesus hudia gro wako wallahi etuwa dia aya wokudro fata ukunachi na sanya betima firimu ambetima nya hoto mate betimi dia bobra hwawunu yo to motie wose motie kura kroketwa mu kokwase bia kokobia mu kwa ana hono mo wo ana mo die bibi etibia to nsumi ya wo ho bia ne nsu bia wo ho ebi mo busuam huhum bi efi ho abusum ne etata no man kan twi nsiso pa se mo ntimi nchirem otimi gem so ebie na unhum bi wo mu fi a etata wo eti odo ana kire se obetimi da tanachi ne mi se nyame adoma no ene okasa efiri mu ebie nyame betima bo ama nye bi ameda mawa obetimi da efiri mu a obetimi da bobra wati mo ma no ho fe pa kra no ho fe pa mate agora me da se e ba cho yanko ti obidio no so semini ekoda ono so badmedi so inde na ehu onam kro se sunsun timi nyim fama bono na no de yepa ba jomo ti kakra ba amansa bo fa kwasi ba so bambi na honhom bi ne oda ya le na ba betena memu na ewie mesa etwe meme na esa esore dende na esa ewie mesisi na ma teme ba na me ho wo sokora me teme nje me ho e chance sen a che mfie nsia ni ewo ni me da sa na ebo abasa na eba betimi mi nti aso na ekosa na metimi de ko cancer wo na ni musa ade ani me munu mome me hu na ti se otia ebi wo so ati se oti nsusum ni ma hu na sa obobo ni ti hu ade no me hu no oti sen ni te se wa atwa ni ti cap oti hu na mo no wa wure ni ti hu da bi wa atwa cap ni ti nwe na guso nti cap cap no ndi nti otimi de sa ekọ huhu ebi wo me da fie kura udi wani se hu ni pakro no ebi wo kura me da fie me dware ni nyina one ne me udi wani hu ade kro no me hu no o twa cat dise o chemi de bi so chemi de ti no se na nti nti ne de kura afu a che no jami unyini se hu na o tete akoda yi asbo county ozo twa che bi ana evangelist what evangelist moise ne die bia o se evangelist wo sa no twa
Ose evangelist opoku. Ebi wa so ade se o wo nsunsum no de oba na nimu ni nipa de ensisa o na ni tine nkura na abobọ rasta nkese egu ni tirimu. Opeso so ade se o tinwu na mo te se papa na atwa ni tikap sa. Bi wo timita na abie manini ma hunu se ono no ogina ho no. Me sa de kwa cancer na me ka kire na o aka se enyo no. Abi space no oyeden. Otimita so ya te se nipa dua se o utime hu no te se nipa dua na omo ya na wa kodoji lawyer Ewiase Mu Nsem doso 4.5 akwasi ba fune sunsun ne kasa ye na kwasi anya ni masa asem na nwono adan kwa mo se Ewiase mu ohu like nipa ne nam ho se ya na obeye niam bi na said no tia woni ni di nkomo na fe no change every some mood num a different world. Our no can someone any de wo di wani hunu. And money hunu. Di ono eye. Na de okay be shocky ye. Okobo oba bi din. Spirit no busa abante say wonim saa oba no say wonim no. Na saa ma me na girl we no kire say ye omo ye say ma me ne ye say nka boy we no girl we say enware ono ne babema no so mpe no ana ga ne see ompe maame ne ba so ne ontwo behu na ne ono abidi na de so mama bani ni ania me di me ho na start free nti kwa me imagine sam robber ware baifo ha omo wumba omo ba na be friend say na akora no kora omienu ho akora be da atre be friend say obi apia na an robber pia na jo baifo pia na jo no makowo ensem pi nti we no one problem when so wane how no mienu akwa abachirim ti hwan na ekọ gige ne yonko tata ni asem no problem ti no da nyame ne eda na se but I believe say said the oba na nya akukudru ejina be ma yachi no say bia be ma na what a problem ne kese me be ma na ono ko bejuna joba no ko bedwane ko bedwane wako hesro ne ba no ho fe pa ko bedwane ne ba no ho fe pa oba na ya ade. My name is Elder Dr. Kweku Edu Eninkra, Group CEO, Makion Group of Companies. Makion dear, ya waho fritete. Ye traini enipa ewo eduane noa, any cake muye, any local cocktail drinks. Na fesu yes I traini enipa ewo fashion. When you come to Makion, you are going to learn something very practical for your life. Midinde mata odame. Se obeso nwadwane ya me kanfo Makion e dia mawo. Fa won se bia obu a wote se school nti ontimi mebi. Obi atimi baby. So ya warefu o. Se wonya wareni o. Me kanfo mo obi bia. So betina ba Makion na mba ya soso no. Aboa mo niema bebree mu. Enti misimi din wa dance e de kire obi bia o hwe me ye tun safro se Makion School of Practical Training ne bra besua insano djuma bi te say cookery, cake making, cake techniques, fashion design, local cocktail drinks na esua eniema ubo betimi de abo obra onkwa na nyina. Makion School aboa me kwan bebre so eni ntimi amitimi produce me drinks ene ebikuta me kan fo Makion School ma obi bia se panyi o abofro obi awaware na omo nware nyina se omo mbra Makion School no mbenya omo nsa no adwuma omo pe bia wa oni Makion unu se ye nuane. Hello. Hello. Ah. Hello. Yes.
Una huyo mazaya. Pacho. Mazaya blasting me kase. Pacho me na mekasa no. Ah, box no ma wiyo. Okay. Box no ma wiyo box no. Wagie. Ah. Hello? Ah, efunda kana ma ba wiyo. O ma me twe wate. We are papa. We are what is it? I tell my man, yeah, we'll take the ball. What is? We'll take the ball. Hello, Mata. Oh, man, many of us. What's here? What's here? Abua, we are poor pa. What is? What's happening? Oh, Mata. Oh, ah. 104.5 FM. Fantasy after to Paka Brad and Saya Obende. And you don't catch what you know be live of Ewiase Mu Nsem show 104.5 FM. Yeah, try and come on so. Kofi some akaba. Yeah. Kofi. We ain't in Abodia. Kwakuana. Kwakuzu. We ain't in Abodia no. We enter. Asem we enter. No, sabi. I dey fakum. Now you don't want. Any chopper. I'm going to say, I'm going to go to media. I'm not going to go to media. No, so good. Men on me can one minimum save you, Diabo. Hey, some tena, some see, no, because I'm concerned to us on your money is here. Ukanawa, Antonia Mana walk and maybe some Ukanawa. So, Cromunsu, and Fin Bacro can't answer the channel. Nedo, may purchase do or can't someone's answer. Let's say, obey a coffee for who's a worker. Ana say on and the metias no no na nkyere mu no say the job team ono na nkyere mu ze bia ono fa me fon hwe so hu bibi sa wo so no aso no awia no no fa fon na hwe na me che say o ko hu se no fon no so obi fon de on ti enye hwe wa ko fa fon no on se no wo so biga wa ko fa fon no ho aya say enye asem bia anam so ko bodua so kan wa na dia bodia gro huh Into Ocean Bakuno, who know it. And so, don't get somebody pa. On your day. The opportunity is so don't put it corruption, your uncle. Jobanu, and day. Anything you did, Janabet from Janabet to Ewiase Mu Nsem for. Janny Timu one in Crawford, the Bama. Tell to a tour. Answer what the man said, the bomb shows them. Answer what's a gun of penalty. Kaku, Anna. Ukrum so bear. If I say a war, a table bunya man, tin, and so the fence say, a shoe pro. As you pro. One should back up some. Yes, sir. To mock up on it. Fajai. Muka Muji to Sampa and Yano. I don't say in Kanawa. Okay. Also, someone to who could an India, Jan dear, Samekasa make hide an or no. A some no air start up in person. Ono no bo ono no se me ka za antoa by your friend say ye di kan ko antoa ko ye krum wo ma konfo ne dane antoa ne wie ye no e na me dan na me so daye ti me so daye no na aye say ye krum ho no se konfo ne ba be dane dua na how we see ye dressing e de e be dane dua no me so daye na o dresses are dressing no e ba me dan be ka kire me say adena mo kodane ye no enya antoane mum eya pro na o ka so onhwehwe nipa kro ne ma wo no na ache no enti na wo se mo ba na mo ye dan mo be dane pro ne na firi wo na me si yo enti asa na ade achi ye na me so de medi na chi o yale ene ye call ba bi enti ye ko ne ko pie mu se ye fa ne se ayi o yele na wo ka se nsuo bi hwehwe ne ma wo no
ɛna akyɛ no nti nyɛ antoana nti no bosomfo no kyerɛ kɔmfo no kyerɛkyerɛ nɔma ɛwɔ sɛ metotɔ nti no yɛatotɔ akɔakɔ ɛmfa sɛ bɛyɛ 2 weeks mu ani ɛno no de akɔda ne saa mekuro mu nsuo no so afiri hɔ ɛnna yɛfɛ ne sɛ mentimi nhu berebere ma ma ne ama so anko bio na nkɔka ne wɔ asɛ de wɔka ne yɛ anka asɛm bia ni hɔ tobide hyɛ wɔwu ɛnokora mu ɛsimi sɛ abusuafoɔ te sɛ wɔbɔ ne dua ɔmonte ɔmate na memfa saba ɔno susum no so ɔdante a wɔyɛ ndɛ mobɛfa papapapapa mobɛhyehyɛ wo yie sɛ ɔbɔ m de hyɛ dua ku no wobɔ trinko ɔde ba yɛ mo mfa nni agorɔ nkɔda mmiɛnsa wo sɛ meka ne wɔ a yɛna yɛde ade professional diabolist yɛ santimentam ha sɛ ɔdu nyam kɛse akora ma ɔgye na anwummerɛ yi wɔbrɛ duabɔ no fantini tan kora de wokɔ bɔ dua ne nana ma ɔgye na anwummerɛ yi ɛbɛgye o cement packet bɛɛ deɛ hɔ ne nkyɛnse bɛɛ deɛ hɔ wika sɛ kɔda dua sa bɔ ɔka nti wɔno yɛ mu dua basa sadema wura brɛ duabɔ ada di kan a mekɔ antoa kɔmfa so dane dua na wɔnkɔ dane dua no meho dwiri me sante bɛɛ sɛ deɛ ti tɔp ha ɛne kegyeti a obi akura akokɔ kɔ dane dua na wokɔ nsuo no so a yɛmfa watch ne phone ne mpaboa nkɔ hɔ obiara rɔ ne nneɛma de gu hɔ aso akɔ nsuo mu hɔ bɛkɔ ne esum hɔ sei yɛmfa saa nneɛma no nkɔ nsuo mu hɔ na adeɛ ɔso ɔgangari a kɔkɔfa bi ne kɔ na abɛte na yɛn mpo a ɛkɔ kurumɔsi yɛkɔ bɔbɔ a yɛkɔ sra pɛsi yɛn nsuo nti kɔkɔhwɛ yɛn no yɛkɔ yɛ bɔ nsuo ntraɛ ayɛ dabi nyɛ nsa mo nsɛm na makyi yɛ mumra makyi na mo bɛsɛ tiam yɛsɛ tiam yɛkɔ gyina ne yɛhwɛ deɛ yɛkɔ so yɛkɔ kurom hɔ no yɛkɔ bɔbɔ a yɛkɔhwɛ nsuo no a yɛkɔ bɔ nsuo ntraɛ asan ba akyi bɛtiatia mu no obi adwo nso ayɛkɔ yɛdwo nso ayɛ sɛ muduro mɛdwo nso ayɛ sɛ nam sɛ na ɔde si yɛ na nti Africa bibi wɔ ha ya mo ka sɛ yɛsɛ obi wɔ sɛ ma meka antoa ma nka nyama na ɔna ka sɛ bantema nku kuro from nku ɔno deɛ ɔkuro mu nti a woka antoa nku nti ɛbɛyɛ adwuma nti a yɛmfa nni agorɔ yɛbo sɛ mpanifo no mɔtena sɛ di nkɔmmɔ ahodoɔ ɔmakyerɛ mu akyerɛ sɛ yɛmfa nni agorɔ ɔda ne baabi na wakɔfrɛ no wakɔbɔ ne paa nti ɛso ɔyɛ boko namanfo gifo chinya mankase enyama mesi antonku anton na egro no gro ne ho nti abogro ndi Stella on so hwe manim di yeza uko fa phone ariere ya di phone ye sa wo phone mbwa ndo manim oni phone kasa ni nti wonka wo phone ko fa di phone ye den we a cell phone bi cross on ikwa so hu ni bia na so oba hu ana okugura hu enso another topic bi so bia tifo bia phone and minim e so bia ndidie ba no japade ni phone no dia na bi so ikwa so hu wo ko fifi frani na so ko hu saman bi so nsa ma se den on dia to on so ai cheko sa ko nsu abo no aso de na ye kakra so ba na betra wiase misem ni obra office on ware bia mu da on ware ya ntimi ware ọbara ka ware bɛfono mu ansɛm mikura mi sɛ mira mi sɛ ɛmɛma no pɔdɛ mu ntaa nka mɔde hyɛ mu na maa no mepia nam sɛ ɛma no ma mugua wa ware afono mu biara pagya wo nsa ɛma no nyina pagya wo nsa ei saa nti ɛbɛserɛ adwobrɛ ka duaseɛ ntɔn de kakra kwame yɛkɔ dwa so phone dia sa bebo nemo amuzu eba clinic ni adu Mr. the penny doctor so ye be ma uni ye kodro ho me kanfo amuzu eba clinic na di amount e bia na wutie me e kamia se be ma no aye tie aye kete se pensa e wo Mr. o ni nyina no doctor amuzu obetimi amana ye boyi ne mu aye den na seti se pia wan kasa anopa oyiro be salutu se the constable wa hia ono ankasa the commander e bia
wodia na wutiemu hu nsu agene ne nyina no Dr. Amuzu obema na epika tenkon eduru dia dia yese koko na yese pampe traso na yese banku me se etifa moba na wodia no pem so ahye ne nyinsen oye bibia ma ntimesre eye koko honam yaw na eja utipae ne nyina no Amuzu osebra Dr. Amuzu mitwa prise wate ona dia Amuzu gari bitter sabedwa so moje ni afrisani ye bibia betoto na akwem sa so na Amuzu ke ba bitters enu so adwa so esiesie oyafunanam stomach ulcer esuro no Amuzu pia ba me sanso adwa so onya bi na no no honam ya tipaye honam ya ohyehyehye ni nyina na adwane Amuzu ba me statidi ade madedia ene ne jaundice fever nyina esuro no ehini ebe Dr. Amuzu Tafo Club 600 Kumasi ya mesre sentremu bi atraso no for Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace Misrao to me nyina every India et India doctor say ebia wa abofra ontime nante ontime nkasa ne nyina brana tena ayankuda anaba bi otifia duru no oda no adwonso ontime mfafuro no oba gonorrhea syphilis ana susu bi sho no da susu bi waro ne nyina India doctor say bra aya promise and fail what on sanu montentan ana mesre ukunu opemasa de mami kasa de nikunu yi mesre ni nyina no India doctor say love me alone obane bedon kwa na be ma na tran kwa e de be hu India doctor ahene makokobi 18 mu kuma se no obo ase kwantempo so oya aduma ya wada efiada na memene da echemu bia no fe India doctor 0240 55 3682 0240 55 3682 and 0208 297825 0208 297825 ahini eboshi ni akwa kodru misrodi mechi ni akwa Alaska Star Enterprise Ghana #1 soul distributor about quality and original wallpapers honomo and yeko etimisre fiewura no ebia wasi hotel restaurant oye bia bar na sport obi create me na wasi wa himfie awie so be design na be kwan so we different designs different colors Alaska Star Enterprise and Americanfo e dia ma etimesre se wa wutie me awate asore asofo ni asore mpanimfo no musi asore dan ni bia quality and original wallpapers no ye koton Alaska Star Enterprise or the blank curtains outdoor bedaswa mesraw unya bisensen ho empomani me prona no na ba bia wu etiakwa yo na kira kwan kuma se dum ye ne boss fm bia ni hwe sa so ne be Prudential Plaza Paye and Kayo Tiptoe Lane ye ben Circle Mall etremu bia friend 0554 114878 0554 114878 na wanya Alaska Star Enterprise penning for na ne wo abon komo ya no nsa ya no ofinsa no nsa pa en sadie wo ben ma hekala no Guinness Ghana Limited oseme kanche ose Guinness ne color black ye tuntum no and some of discover no it wasn't on a silver platter na form mesraw Guinness color tuntum ne kra no e kire se ade tuntum enya dark nemu bright bold tresa wa kokodro tumenum Guinness sa so na gold sika kokopa na ashanema mesinum bi Guinness na aba ponto dwumadie kase bia obeserve nsa ama obi age atum se o bema muntua wanom nsapa Guinness Guinness Ghana Limited omonsa no anonia numbi na ensiesio nyadua ba center nam do aduru omna dinya dia ba me sabe dwaso mesraw unya bina no no ma onum ato untimi ntibini tidia dia madedia ne fever eja honam hye honam ayo hye eja utipae ana utie me kura kame ze won kaso dia atum se yade ne nam nipaduam unwu ne yare ban unya nya dia ba mesa na no no ma ebetu ase etimesraw ubowura pharmacy drugstore ana won kasa herbal center bia
Bisanyadia Heba Mr. Idosopo, Yako Kanji Heba, Mrum, Abidjan House, Atonsu, Monaco, Sasana Koinak Heba, Asta, Danny Heba, Mrum, Fredimens, Keo, Habme, Asafo, PFE, Eswatafu Road, a Chamubia Tassano, Sanyadia Heba Center Penning for 0558 56 58 90 0558 56 5890. Kwame de bibi part 1 ni. Mo ma so mo ne so brada bia da me kan fo kire mo. Tie nyina ye kwa hen. Mountain of Victory asafo. Mane, the so prophet say we ya bra. No more. Ya de bia jinsam ani ya bo akire ne ya ma no. Mountain of Victory prophet Joshua Barnes. Sunsumu ade bia da. Wode ne nsa to so a na ya dansidie. Sunsun bi ware ho. Sunsun be sha no da. Wan ka say ade ne nenam ni paduam na so akiri ka say wo de akinkyina ya sabia wo do nyina wo num enu a wanom nya asam totoa. Asu nya hota yesunsun mu ade. Kone koda agno so. O dwumade bi ato di emergency. Na emergency nim no tumi a ompe onkoso, ompe oyeye, ompe akwantuo, ompe ware. Ya twene ba. E de ntia wo di unya na waka. Ya de na chiwade aka no. Mesraw enu mu adanse abotwo na wom. Eti datena prophet ebesim kunya kotnani nkodi ahia e wa twema twede Joshua Junction for prophet Joshua Barnes 0540 447000 0540 447000 Situmi on pe onu nkoso nkoso nso onu na tuwe okay abeja for ebambi de busa se mpacho ayesa wo kani o partner be fa o phone na aye medical busa amfiri ama awari foi afutu na fe ne ya penfo masibe enti sa e de asemeba se de wuka no kwaku frimpon e de asemba we de kwaku usu e de asemeba abaja mu ntie we ye eno se awari semo a wutimi ne meda wutimi ne meda me wale wone me kacho se bema sese ya me no tiwe wo ma akokora mbo ntimi nkotu ntimi nkotu watimi kwa wa nkura no Rastaman tu kura watimi kwa pos mame Rastaman ase tu kura ntimi nko ntimi no afo correct na tesai efiri se wo ya wa no frɛ me kachem sha ko sua me kasha nyona na me se wo boa waso ntimi nkotu eno adan wo boa dabrijo wo boa Obua eda na jojo akwa no opa me chew di ye min obua sabre na nyuru ho be man ka kire me se sabre de wo kan na nya nyuru ho obua nti fe be 24 ni fine me no woni me da ba ko pe ebu aso kura ba ko pe me kwa be da na chinyi wuti woni me da mpransada kano kura sabe wala ofofura me yoba na wono wa mi enu kura watini no wa ko bibi sa na ka je se obi anko na ho odene tesa ne anu kura obi anko na ho odene wo ko fu oba na wona na enye moye maya ne mama na wuti bi ko ba kwa wa ya de na me wo wudi ni wo beso ogu no we beso bi ku wan beso ogu abrante na ho adu sha ye ana da ho no na ho adu ne sha e se ofu enya wa twekura metambia me ne kasa say what me yakwa doctor report ro wase me mama wa me yakwa je report wase wonko mama nya pressure by force wa pressure dada nya na mama nya pressure opani Rastaman o chese oni oba anyem enyo na nyem oba no enyo na nyem no na ho na nyem no me pa che okodi be shem da bia na me ka kire no ai me metimi aka wasama me ameko me no kwa doctor ye ka te bra so wonko emre bi eyi ka kire be say Ewradi Nyankopon sabe me hu se we enkoyi de na enkoyi sabe kwa yi na wo ka so wo frem me phone na ne edu de na enkoyi sabe la ka be ko pe bibi na aba bibi nzame ntiase chirem spoken side sabe la be se me ko pe wo no da bia ya ai me na me nwo no me se ne se na me na me nwo me ko hwese me wo o ko hwe no he hospital onase he mpa chele bi o ko hwe no he ba ma na obi a no kunti a waya ho de se be man ho ntimi nyina so nti wodi so wodi kan ko hospital me aka che be ma ye free no o ko twa ho sa ya den esa be ne enko doctor na enko doctor nti sa kwa so na ka pese ofa ho se ukunu fort won ho na so ne free wo free de free me nti uko yoy me pa cha wagu Nyankopon ni mu ase Ajawusijagwong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. That's something. Back for the warrior and can yet me busa wojafo. I yes say who can ebe phone and na cause am medical no
asina ko part 2 ne part 3 nso ogo Mokaba. Yes, bro. Bokodia. Yamiado. That's Ramete. I didn't hofu. Etwomo na asose ne kwa de jankwa. De hofu yi na hofu. Ati ya dreadlocks kaka. Enyaba. De etwomo. Yo. Ogoro. Ne ewo mu yina. Ogoro. Yes sir. A wife. And how could be found phone na? Yeah. Dabi. Adan. Dabi. Makan wasam be de ho. Adan. Eye won ka se o phone. Ya walala e ho no ma obi atibi fa. Media ye dwumadi bebrebe. So person beti asem waso a emfa hukuru phone, emfa yire phone. Say asem ye ho number ko. Ho number ba ko. Eye phone ba ko. E o se phone. E on kwa phone. Asem ye ho number ko dey. Oh. So person waso mu twu na pa ya. Emfa hukuru phone, emfa yire phone. Makasa asemo de bia ba ko di boni ana dabi so be di boni so be di papa opua wo hire opa wa da asum dia emfa phone ti ko asem fa dabi emfa kuru emfa yire dia dabi da me da se akwasi kafo me mami chim ade kuru chama me kasa na de mami makasa kasa we fidie so tira maka cham se emfa kuru emfa wo de phone de omu nyina de se eye ye se your phone bu on ma edifie e la object me fa. But aye one kasa person in the end aye won na ofa because obi ade nsaka e fo obi ade na go fo frenia unsam me da se we na me jare kochi bible cry kire empra twa kwa nyebone me da se akwasi bafo eh so wafa okura na ori phone come me think abi yourself for ahu yeah ntina anya sofo no tinka wo kwame gon ukoshia bayem na so person ne ware na me yam cancel mo buy na ma je obi afun na me de wo dia ma ba na do band obi a check obi ade o mo fa obi da bi fa ko fie na fa ko da o yale ogone say bo transfer me obi a vale de ngongoda obi onim ne yogo ba ade echi amu de mo samra cancel no o ba no bi pa cho ba ware no ane aye men cancel obi yehu bia no yehu bia so pen sa okay cancel see amu yes ade na pa oh e say kanu anu no de obi ahu so we before before kwame ade me mom de no kredie eni ni pantemuti ne yesi ni obi bi phone but your mama bi nso Ghana hasia so one o free time ben ne yire fa oni problem okay oba bi nso ho awo ha one free be free oni because oni secret oni secret bia won the life mu ntia so be fa me de me ti so wonya oh me mom de se ni so offer but problem I want to say that you mama come out say me de me offer come ni problem okay but acquire the maniema ya na ye no akire nti na ya be show tell me ka no me de nka be hu bone e wo me tell inform my blow so ansam say me ko adwuma is because ni nyina ufo ka fie kra won fa wani nka uja fo fie ze aye ubua ube drop for the assembly ba drop e kwa ba fa ko fie ba phone twis support so ti say samina enti obu obe ndo bre wo nya ko pe no se adwa kra otibi sori fie adwa kiri nja ko si aye me de hu emfa enya problem and say obiatifo obi ade and obiatifo obi ade de so wo koyo on so wo de nema siesie tse ne ye phone so ekuta ide ne ya ba ne ye sa de bia ne phone ya ba ntuma si ewrade makoma ewrade adan asi yetu no kuma firi yem wonim de waso okay enu de waso enti oba pa de me de mi hu bo ye waso me da se me de ka mi hu fum so ko ma se so assemblyman aja mo ko aba aja me joso yo se de abujafo akase no onso san aja me de make me flintuma ema oba na mpesem surprise ne birthday na me flintuma makoma miensa sada na miniska na mde ma na entuma wura ni skana che menye mpia entuma no so de na mde ache no tiwe na entuma wura na efra mi adam meka can you na wo confuse ana of abasi ade can you na wo ana entuma wura yi aja ofreye na fun afa to ofre na onu fa na sma ntuma wura na be kansa be ma
ɛne wɔmfa me ntoma sika mmerɛ me a wɔbɛfiri ntoma miɛnsa deda don't first papa am koye kra ye ni guasie ko fa phone no wo hu me ntwom ebianka minim kwa me fa so a metua na ade na me chewa ye ni munyam hye we so man tuma ba odan ka egwen ma sa che na ye ye ni sei he oba de opro asumdwi na o ma me we de ne ye beba so hwefo oba ma atama na he de kuta no fun kama kama oh me chese yes be na o be fam de yes me mfa o de anya ho sa me tia sia ni afifa na ma fa de na kan so fa me de on te se me no be di afifa enfam fun me fun be di wan yo be ya me wu aso se me wu na sa me wu na sa fun no dia na wo ja me fun so Facebook da ko me so mo de ka sa e so mo zo 4.5 FM also be watch me fun eja fun dia me se o yo ba en so fun kan e bere en so en so o je di ai ye eja ya tie e bi contact person password da so WhatsApp e bi da so pictures e bi da so so for kra me en fa no phone na me sofu na sofu nyeni pa o da bi sofu kra na no bi amuna mo se secret e bi ni secret nye secret o ntenye nye bi bia na o so obi ntenye very good mate me das very good no so enti o mo eja oni de make ni mami bo nyenya me so adwuma ba ko Bema wo doma. For the man, eja, me se o ton bedru be 16 million. Sa ho. E na kuta. Mfam phones bra here. Mfam. Na be kuta be man. Kwaku usufa phone. Wo do mota. Na se politin bag. Telephone phone bra. Fa bra. Be man di ni. Be man di enkaya mi di. Kwaku usu di asem member. Be man di ni o. Be man phone ni o. Mo ko Facebook. Kwaku tebi na Pauli. Mo he be man. Pauli pa choose mi phone no. Me ba mo ni akọ Facebook. Insurance 4.5. Ko aba no. Any be man phone efe. Oh, that is we techno come on. Phone me we come on. Then come on one. Techno come on one. We Motorola. Now in techno come on one. Techno come on one. Techno. Oh, they are close on techno. Oh, move on na chief phone here. That man there techno. We Samsung. We Samsung. That means Samsung. We Motorola. Come on one. But your money I go Facebook na go share. Na compare phones ni me no. The shop bano ne be man phone. I just asema na make. Akwe be mo wachi the same phone. Same. Be man say na eri phone wani mu say ne dia. Wani mu ko Motorola. We Motorola. Na be ma hu answer say da bi me yira so use phone kama. What of phone ba mo ba. Na we da o sa koku dia na o pe watantan so tantan. Mo phone go Pauli show phone. Mo phone go. Light bi aso na me phone light na so. Ma penso mane mo no ma penso. But mo ka phone si me no. E wo Facebook go share 104.5 FM. Nko so trust me meet. Enti me ya job na me kan say. Be ma to phone kama we am. Eno no you should we dada no. Dia pa na wo sa pe phone dada no so. Sa da ya me baby bo game. Unim games a word yesu abro 70 million. Be ma ne de na enu 40. Aden. Se ma no dia pra na mo gia free ya. Na wonso so wakwa je voice say the wanyeska enti yam pampina ma because what you busy can say we are plums hospital say me da e masam die me de masam busy can say we are plums say o kana no we are plum your prime was a plum hospital me die me can job e masam die me ka be form 9 me masam die munyin film fine e bia betimi akasa misika sam se bia me no ye chess card ya na mesisi masam e masam die be form kam nyina me ntisa mi yetie fo firi me kam nyina mo nan I'm about to my head. What okay on next? When you mean every I don't know crop on sir. Ana mema no. Omu hia ma foforo omu yire chia. Jimmy Kasa ne dos. Enko so ntwe mofo say duabonda ho. Osi asuo pro. Odi bodia no. So hwe ni fa kro. Eja eso nso che no. Eja dia no mo da ne nso still an honto no. Eja ma menwe we nansa. Ya na mema ne hia ma foforo Kasa ya na Jimmy wom too much. Obi kura timi na brampa choni yire no asoso me yire. Na ni etifio. In she right. Rote ya gazu. O mo kana se. O mo ba se. Na brampa choni. Osa waka me ya me yire no asoso. Jimmy za no de anya oba ne so. Se ma de bi so pesa Jimmy Kasa no.
etimi de suwe o de na ma no etimi mo balance Diana Mamen Cassa, Nini said Diana and your man. What's up, Anthony Bodiano? Say, your car, some nature, I won't know. About one cancer. Oh, Sana, I'm about a year so. About one cancer. What Chemo say, Dio no catcher was say, me, my yes, I deal with no. It's showing you, man. Tina can show us in your phone. Phone on a coffee, sending your buy. It's ready a phone and a crossy and you know. Eti ababa we udo hese ene some prophet hwehwemu akwanya ba mani hwem enkoso medase ka ubo se nya bia na nya no medase oyare akasi bafo oyare ankasa yankwa so na ka che awari fo mi no kwame ebia ne de na nkoso kan ya abanti asre utim so taka okunu yire na be odi kuna be 4 times no de to no ebe o se ya me fini o ebe wo ka kusi dai bia kwa to ne yire u kwa ku so taka o taka wo ku ba be ta ha wo ku na o ku na wo ku bi da na su mi wo Mesi, awe, oku oba no be 1000, wetu adi kura be 4000 ni. Ese oba no ho hwa, emse odo ma no broso. Odo be ma no. Stella do nikunu. Oh, say ye ka no. De oba no problem ho de ko hwa ade nyina say. Wenye de adi ka wo hu nikunu. Tayo. Plan suspect pa. O tayo. Baby obo ko kusi da bia, ko anu ko ese. O de. Plan suspect. Ebi akwekwesi da bia okwa okojo go anu okozo kata papa da bia se ne yirewu enti oba no nim se di kuri ne ye on se de emma suspect mema eniu emma omo nyame bo omo style bi kwaku su we odia munnim me ka kire ti hwe yi atopa no awububu no hwe yi God will judge you atopa bi awubu hwe ni ye Sheni na topa bi de obekọ obonsam jim. Nhyira FM. Shey na atopa bi de obekọ bonsam jim. Wuro utru mu anu mu twa. Wuro utru mu FM. Na wo mu twa. Shower drops. Wo drops so yira ya hwehwempana se na sha. Kwa mo sera America nyame ema nyansa bi saa na nyame bo ba on se we ya de na adwen se oba hu ye ohun ba kan won kan oba na ya be dan to mo ware na ofa no phone hweso ana nti ne bi o be ma no hu se no na akofa problem ne dia ba o ware fufuro na onye saa no onfa o phone no ofa no onfa on ne twempra no o phone da na akofa onfa until safu bo se niema bi because ntino ohun so oba bi kra fra o nokwa on the mpra na efre no obadwene sa because wo de dina ntibasa tem bia obenya ko bia no suspect oba suspect you see here but so omo ba na dwunim ye ne fan a opa makọ no mra 1000 oba bi mfa na 1000 emfa no ho because odim se wo nya sa uye kura na unhunu ye ade ba kwa ne ma no ya emema ye ma ehima o twempra pa wa chiri but opeso ye bima oba na one ne te no so san hu se aminie enti basa na kwame ono so akoma o ebia ne se wo kwadwa wa numu a wo se be keka na aka yi wo anya ska unhu de ode ye enti wo koyo ba pila ba bibra ne nkonkodi oh uzu to di da matu se oba ti se bia o hiafo o yeska wasn't to ato e dia to ato bo a okoya dwuma ba bi na abo mama no ana o ga so nyeska sa o hu do mfa ye nti
Obedim. Yeah, what's this? I was Uncle, Oba better no, Oba better got our voice way. Me cruise when Yeska. We are plum suspect. Oba better, Oba seriously. Me cruise when Yeska. No, who don't find it. Your baby no, I could try to go. Oba in Yatia, come about Russo. Bit was Zampa. Ebi akoya jo baby abuma into poor bina the aqua journey. And none the cocoa fats voice we nyina hu dia bone de bae. But you don't come up with word out. And if you're like I was saying, Obana Manaboka, and always intino, or no dear, Sinyame Adum. Night, and he said, you're not Obana who told you him to obey. Obey Jan. Okay, Bisano, and your canwa. And I don't so Babana boy. You're going for him, shower. Oh, what's the Obano Tona on doing the obey Jan? I'm saying you said the baby. And Casa, into our Casano. Oh, what it? Into the show. Prophet wa see prophet be sam pa bia ebi nso ane yeke bia aduan de wo but ebi nso ane yare yankasa na aba yo that's it ne yehwe ba fe da gno so agora aja usuma me kare kran chemu amma Ewiase fana nyina ntie yetio Bible etie adwamanwo but ontie mpratwe Bible etie adwamanwo ontie mpratwe mpratwe nya eso mpratwe etie adwamanwo a patrie na ebu onuma wasi me wasi David sa emmanuel say na ope na me fa emmawo na kwaji obi yire she riot fan onyame na ka kire David o onyame David ekasa direct wasi emmanuel say na ope na me fa emmawo na kwaji obi yire but unyame na kasa aka so Bible ntia pratwe e pratwe graye obebu ya ware no fo anu to no sukeke fa to no sukeke dana Bible pe na ne to e jamamo ni se woni oba ne beda ba kro beko waja no e jamamo but pratwe ne beto Bible ntia ene mama pa epe afifimu ke pinka say agoro na boko de me say aso me ka chono me say Bible ntia obema ade ba ko wom ni se uto na dwale udwale amonchim na bobre mai pada uti nwale ba ko nkan ho ire ho bema ne kukodro awo kukodro awoskan o wane miensa enan enum ensia obi atimi ka ho he me pate wo tete fo na musisi dan akase no no me ne mu yasen and never quite any lesson. What is any number of Abacoto Wada? I guess I want you for Yan Bacoto Carbonting. I want you. I want you for ya. What beyond what was it? I want to come despite a minute. They can say, you know, come despite. What is some of Abacoto Wada? Me no Cassia, see how come despite. I want a man do. Or both fear as well. Papa, who did a man. Ah, Miss Obiota, wale baku hu pese. Ojala monche obobia mai pada. Debia omade so de bo opa ne tiba kunu. Omade dwani ni oba ni koma yin kase na no oba bi be ma bi no oba betena ase. Ye busa ne se oba konma se. Be ma no oba ne to sa no menka. No oba konma 2 series, 2 Ghana series. Oba ne kan ya so 3 Ghana series. 3 Ghana series. Obane ye twa de hwe bema no wo bema so wo fo ba ka no a wagimi na wo bema wo sika twetwe ho atwetwe oba foforo de masa wo yire kwati ko osoto be kan wasem ogo ne kwakwa ni se enna ma na ba na asem na ka cha wari foi awari foi me ka cha se wo ba na de oye no ya na no enye duabo onwo bi abodua ma ayi o ayi ka se o se decision che ka se no ko che ka se ende da on duabo bi ah wo ye duabo yala na yariye o pese hu fififu na ko hunu ye but enso bia ni ekwan faso nya nipa enso bia no abenya kasem da me say enso bia ni kwan faso nya nipa enso bia no abenya kasem ah na ko mo bo se ko kasem na bubu me say enso bia no obenya firi obon ka ye ba ko mienu okay for this na wo sise ba for this but enye kasem yare okay wo yare yare na yare na be ma ni pe yare do ma wo ne ja se omu se so kokofo ba wo fra be ka ho what one ma adufu pena money be ma no bodua no so
Omodi bema no wajimi. E ma 20 seconds ka bi che no. Bema no wajimi. So bodua. Say obi aka cho ira say den so oso twempra etidian. Etidian. Bema bodua so wajimi. Emodua. Chere say we bema we head. Awo fie. Bema ye head. Awo fie. Make a map in when we are going to pass. I'm going to say, "Una wise as I didn't be a Oyida. You talk about so. Come and have some cabinet. You don't go with a fiat, a fiat, yabutre. Macofo, I'm a catch me one million, son. The Coconut on you. Oh, send to a twin. A twin over there. Where Upo in it now, Buida. In your mind. And she right. In Tinkabekan. On your catcher and you're Casso. Chaso say go catch because ubu ire when ubu ire o respect ire and no chese bi we ma e catch ire okay o be me be twempra bia ko o twempra you di se o ire mate e pete nye bone e jo mo na bone me da say e jo mo no o ba use condom ogora ye and as DJ King tell say I say friend say ejoma your friend taste the difference who say covid there who and as DJ King Whoa, open your sim. 83581, 83582, 83583, 83584. My name is German, so had the Ebobra, Dr. Caesar House here. The man coming to this. Uncle, so we have them, and could do it so. It is our no, we now could do it to me. On Facono, you didn't necessarily yoga. No, got and send me some with Jatenu. Different letter, me come going to so, damn you. If I take a clock, man, say. Hello? 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 83582, 83583, 83584. If I tell you for the Bako, Enumpe Nafe, and also a German Alande, Niako, Ewiase Clinic, Nayako Dinkomoye, Baya. Where's a baby bossem? Hello. Aba bi ni akoda bi akota semre kakra fa ko bi ase a be ya ko piem. Hello. Me ka se fra skoli ko bi. Me fa che tie. Be ma no o ka bi bi se wo ne wo ba ne tena ho no. 7 years. Me yiri no o wale no ana ase mpena no. Na de sa to so no. Oba no so bi bi sa wenya abotire. Me to no me fa me kunu fun. Eso me mpeke me fa message. Ono so me de bele a won fa ma me kwa wo se be wa be fa. So ahu. E wo se wonya abotire e wo wukunu no na be ma no so wo se wutimi kakasa de e de kire wo ba na se bia we a wo boy no e fucking bia bo na wabo wukum oba na wakunu kwa ento no oba na ye bibia wo hwe ni ne ga mo ase yo miss me da CP hello Ajawusu wanu mi Baby, man, Cosro. That's Ramete. I was in Buffalo. Namisha Munina, what? And let young Cosro, my master. Young Copa Winsamo. The make it here, and say, Yamas and Yamisha. The make it here, and say, Yinia Bemano. Why, Nadia? Wanya de kura oba wo no pa bi wonu aboni bia pa de yes sabri mi sabe dum panifo anim ye be se ko betima bakwa se ebia no de na no kan no kwa na emom yare pa na aye oba no enso so oba ni gire dua no so se ebia ni kunu bo no na enya no so yes so fu pania ba ho yi na dawroma omwa na yare sa emra oba no so ma mi tia aduma kase ni na na san so ko fo nyame kama huma ba yo. Bye. Okay, you for the shot to Elijah Caesar 1. Ebraha. Ebedin come on. MY Caesar Clinic says here. Hello. Jawusu. If I show you now, can say the gate to appear to come. Definitely something. Young guy. Only about your food. I'm holding. The mission is my family. Yeah. I can't make an say. Many of them are not one ready because I know catch out do another kind. Any bit my conference, my bro. Every credit I know kind of one and so the other kind of mobile who's a bonny dear. And the minister bench radio be a bit yama as we diaba.
I'm going to check na good news. Na minshiramo. Chabidi ni good news. Eda osipi una uchatro yenko tonde kakra yenko de pomudi hunkomo emo MY Caesar Clinic. MY Caesar Clinic. Eya pomudin ene nkwatenten de simani lean energy tea. Bemen so beka hom. Mebe boagum na se me dago no so. Ne de hunkomo sia live. O aja santuma so insha 104.5 FM yeba na fe de bayas not to so. And it's the clash of the titans. Abayi hunko Ewiase Mu Nsem so. Ejaman sa mo akoba. Meje so ko doji. LRG season 1 me mo akoba. Yeah, ja. Em so akoba suntai. Basuntai. Basuntai fo nyina ho ye. Obia ho. Ene Congolese. COVID-19 came with lots of restrictions, and the most notable amongst them is movement. Today, we at Love and Issue FM have decided to do away with all that by bringing to you Love and Issue FM Trade and Tourism Fair. Ahanum and the Nimekua Omnuma Sweni Ebro Ewofie. Ene your Pristodia Ghana Limited. You come near Kuhunia Momoye. You didn't question Debra. Timachi Nianko. Morning. Morning, I call Baba Pristodia Ghana Limited. Your friend Valentina. Pacho, then I'm in your mouth. Yeah, but did Debra. Now they are the Muyina. It's Munia Fepa. Chatting of work. Please have a seat. Let me take you through. Your structural balustrade, our Pristodia Ghana Limited. We will be to my staircase area, avoid areas, no landing areas. The design also, any design, any subiano, you bet to me, I am out. The sound so of frameless shower cubicle where you sliding a bathroom and a hinge doors also a honum said your honum would see a piano a bit me so I am out a very flexible opening a more any den to buy Pristodia Ghana Limited your nyama when you never has seen your sound so a powder coated burglar proof for your entrances, ever fear or shops or hall, baby. A very flexible, ever 2 locks. What to me look a very safe. You know, yeah, fair. And then it's the phone, you know, some member Pristodia Ghana Limited. No more many be baby, ever die home, ever I say. We also have windows, all types of windows. These are the aluminium products. We have this one called the KS50 window sliding. We have the casement type, the normal aluminium, and then the projected. And then we have the UPVC, when a plastic type, you know, projected. So the open BI, the projected, no, amount. And now when you sliding, no, double glazing, glasses too, and a shemo. So design be a pair was to be a bit to me, I am whether straight lines or curved one, be a bit to me, I was swam. It's also a triacle, aluminium profile. Back on so no and only when you sliding yes and what UPVC no the sliding one single glaze it's anything about window beer no or so about Pristodia Ghana Limited na yema e beer so net shame for mosquitoes intimate ba odem to say the hunu sa pepe and na e wa hanum say oba Pristodia and so your stainless steel balustrade e wa ha say you have the glass type and you have the infill type. Glass near what different types. We are decorated film. Aye. Hey, mo boju mawo. Matepa, that's so. Pacha, Miss Medas. Welcome to my auntie Honka. Matepa so. Pristodia inside nyuma bi no. Single door. Here we so. Double. Wow. Hucha. You is a hotel project. And I did you want to say a Pristodia Ghana Limited. No clientele no. It's a hotel, private home. Be another day. Pristodia, a bit me the amount. I was there for small fee, no.
stainless steel gate Prestodia Senuma. No first one also. A Prestodia Ghana Limited. Almost Sara Numa. It was said is it here. So feel it. Prestodia Ghana Limited. From the no mudim como. The way in Abbey Odia. What don't know, and you na etono. Prestodia Sara Numa no. From na way there get to Accra. Boy, you manama, wa ni aje. Idi aja usu, mampo kontonchi, abu ehia kumanana, wakasi bretuba, kwame gong. Jatani nie, jumadi atudi Trade and Tourism Fair, ensure ni life emede bremo. Ene epiem, our Project Doctor Foundation. Patasi, paparazzi actually hope. Kumasi heya, yentwime on, ni hu de ekoso. Medamasi. Yaba prostate doctor office any debate inkomo. Prostate any day. A whole can at the same. Na postmortem just a wonka cra, or just on tentem. You out and saw a map. A big chim, no, I say time. Johnson tentem best and prudence at the action. San you may, a hammer may, Nancy and young Coso, Dr. Bachino Bossy, not changing na bako. And come in, Bebuena. Your friend, Dr. Tony Bedu, you're president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation, a foundation I started for United States in the 80s. Na me Adaroma and I yetimi ABPA Ghana has say. It started as a think tank. Na ye hwehwe yarea hodwa e affect the patuntum for people of African descent. And a prostate no eyi ne ho. The prostate ni hu any realizes prostate no e kum yan before people of African descent e kum ye chen race bi e wo wiase. Nunti and the Ghana and a Prostate Doctor Foundation, ye treatment center ewa Kumasi, Patasi Estate, Paparazzi Hotel Nechipe, ye Juma Juada Ekopim Memenida, a Juada Kopim Fiada Anopa 8:30 to 5, Memenida Anopa 8:30 to 3, Memenida Bia ye free scan Emma Ubia, general public, ye person Ubia on the status because ye lanche. National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launched your treatment center with Kumasi. And through that, your campaign, education, abodehro, ama Ewiase Mu Nsem, Oma Kumasi, Ghana ha menyina, Oma overseas, from the United States, from Canada, Europe, other African countries. Omo nyina ebeji ayaresa ewo Prostate Doctor Foundation ewo ha. You will be a friend triage. Yet to me, Esha will be long distance. And once you have a test, will be your especially overseas, America, and other African countries. What the results in my based on the results, any protocols I do become, you may establish your clinical symptoms, more effective treatment. The fact say, young people of African descent, prostate cancer come here more nintino. And nuntina, I'm a Prostate Doctor Foundation, and near bra. You go your National Prostate Health Awareness Campaign this one. You bodehro, you educate public about prostate and the conditions at the and a fame titru pa ye fa so bohun bai. Wa busa wo ho say wunnim wo status say wunnim dia men deceive wo ho. Number no ene 0240 775 751. Trade and Tourism Fair. Love and Insha FM Edibrewo. And eba Prostate Doctor Foundation. What can't say bring na chain? For Sakonya so na manse nyina ente unka. Yedamasi. Insha 104.5, Love 99.5. Ya kaya hobio. We a Trade and Tourism Fair. A for gra. And into Lady Amano. And metufa. There was Sunset Hotel. Na many manager oha ye bedim komo. Na yashe. Pacho mwa kaba. Medasi baby. Now what to say? Pacho mwa and then Maba Sunset Hotel. You
When you just me wa ha. Ah, ya ni asoso wa ha. Oh, okay. Na yan share. Say kasa Sunset Hotel any day. Oh, Sunset Hotel. And you may have you be your accommodation wa ha, your restaurant wa ha, your pool wa ha, your bar wa ha say any your venues be for other sort of programs. E wa ha say. Na pacha conference hall. Pacha one your conference hall 4. 4 conference hall. Yes, please. Oh, okay. Na yan share. New couples no. Sometimes also we pay hotel be na makoye honeymoon. Obi betimi abasa. Pacha one. So anyone so be alert us. You call us on phone. O catch said that say now ne o couple ne beba. Umbani set up the room bibia na bibia. O mo na be set up. You be set up the room ne be to say for. Yes, please. Oh, okay. Na yan share birthdays right. Birthday so say the hands so be alert. Just give us a phone call. Okay. O frère everything will be ready. The hands so do nipa ne beba. Okay. Pacha one. All right. Na yan share restaurant no. Local, continental, Chinese, nyama bena. Mpacho, you local ha. Local beauty said then. You fufu, you kunkunte. Oh, hana fufu no. Ufre phone so na dey abra wo office no. Oh, I see. Mpacho, ye banku ne tilapia and so I say ye banku ne okra stew, goat light soup. Bibia local dishes we have bibia abunye bota and a continental as well. Continental and so the bibia you assorted noodles, you spaghetti bolognese, you want more be oh, okay. You share rooms in the suno. It is saying yeah, rooms in our hotel and you have 4 types of rooms. 4 types of rooms. Yes, please. We have a single room. Normally, we give it out to or more shorter stay. And you want a double room, and it takes 2 people in the room. It's a normal double bed in the room, and then we have a deluxe room. Okay. The deluxe room, so it's a king size bed in it. And then again, we have a sunset special room. Sunset Hotel is located at Denyame around Parks and Gardens. You can reach us on 0207 22 8455, and then again we have our website www.sunsethotel.com.gh. You can book us on www.sunsethotel.com.gh, or you can email us at info@sunsethotel.com.gh. Adeshima Moti near a course Insure 104.5, Love 99.5, Yen Trade and Tourism Fair no. You're near by Sunset Hotel. You who say rooms are papa na hanewo. You who say compound a friend hanewo. Live band and casano. Weekend, Friday, Saturday. Safety protocol no Google form. And in see Sauba Kumasi, or first Sauba Kumasi and Kobebia, or Madena Brad Sunset. So I bridges are all back, but Madena book was an ordinate line or eto. Ofra, no book, no better. Sunset, couples, birthday. Surprise for her for. Let them was sippy. I Prophet Joseph Mu Nsem, actually feeling. A dear how now the bar. What about that Prophet Joseph Mu Nsem? To see how Susu said. Mpele bado kuno waba dada wo ya no dura we dura no ba won so ba no ye da ko da so ya mensa mintimi nante na ne ku se won fa ko bi no me ba ayo Joseph hanu de me ba doka yi ha mi ha mi ba no ye me dante mintimi nante na doctor se me fa ko na ha e fa na ha nemba doka won de kan se de kan ka se ba me hia buta awokoi we bi nansa no we be ham pass so e ba ye be bi me bi nansa no we difference we ko we see me ba me am nan taye me ba so first no am nan taye we ti ye share ni we ti ye no kwan we ti ye bi a so se we ti ye to kwa we ko me bi me akwa ko me bi ni ku aka ti doka e ba ye de no ye pa Now, Professor said, now we are late. Aye. Yale no, a ball when I did change also. I left you to me. I take a stroke. As a second by a same major in our so. It's in the by say, I. Till the by say, I'm a common and do for those who drove you inside building po. And not the Miranda for do. The call and no drum now. I know some. No, the Rihanna and Nante.
na ba nti be ma mi da o ka say e wo ho no we ti apo ha nko wa be we wa na akopɛ e say ba ye me ho ye nti ma me de na wo ka kira mo yale so bi o ha ma me wa yale stroke me de ye chi for pa so me de ma jie bi nti obi o yale bia ne stroke ko na o hye yale bia o mra o be hye no na nyame din be hye no na fi apo o ko doctor nso so me ho ye tumi na de tumi bia na ma me na wo yale kakra ansa na yale ne beba once anasa na wo yale kra ye hu an se ide every so bring say stroke could be ye person pressure mo nem say you call me na mo to e call hospital mo ko di aduro mo no bi na wo yale nti for the high ni say bibi sempo aha o mo say ma etiefo ne ahwefo nti asem bi ase nduro na mo je no hospital for stroke pressure ne diabetes nduro eno no ensa yale o tell you no say eno no ebrabra so upewu benya stroke nka stroke na wo nya kamiya stroke na wo nya nti etiefo ne ahwefo wo yale na pressure na wo numa your friends abrofu dura ma otiri mu nya ode what the time bomb so ko e ba no video mi jani mi winchan jani winchan ku sem ni ne hwade ye hwe tisisi ama se ya kasa solid na ho a mini bitwa na ni ebuka sai ni asaba first say mi office sense go si mejaye en na me ya to ko jaye then let it go me jaye en me jaye oh ani ahoto na ai kama ho atawampa yo we dia ahwefo ne tiefo de bia na sama kan kaka tintu en topo ma me na asala dan na ho na dan no yale kitwa na ebo na de bia de kokole bu ji e friends de de ka fa sa ya on to fo da ila o ko ya so fo da ne de ho ti sia den de be yo mi ya dance do so me de dance ani atiefo masumo I Prophet Joseph Mu Nsem actually feed adia how na de ba ha what about that Prophet Joseph Mu Nsem so a ti sia wo susu se wede mpele ba de ku no wa ba dada wo ya no we du ha no ba wo so ba no ye ta ko da so ya mensa mintini na pa me ha Prophet Joseph Mu Nsem masole fie nie die problem na ade koda ade share fm fo sesi a osusu se omodo ma me se menye ho adwuma no wa hu nsonsonoye anase wa hu difference wo me pacho me program me de ba me da ho anu obi ni mi abeda ewi akra no me to se ya me ni kata ya anu obi ni mi abeda mame o se o da na obi ni wa abeda me mpo ewia na wo tonko wo na kata so na wo tonko no yetumi na wo beda obi ni mi abeda anajo mitimi ka se me na me ni kata ya de kro ni mi be wa abeda me sora na maye basa aroho nkwa na mi di na me tie radio me tatie pa de she FM me tie pa me tie na me ho yira me ntimi niska kwa me kwa firi bat na me dia tie te me tu o ka se obi no beda ma ma bebre enye ye ese no na me sa de ye ko so me mu se enya kwade a na me de me haw ebe wakoto ebe kwakoda ade share FM fo kes ka kwa me de be kokra na me ni bi wo ho da bia me ka se ne echina nso na da ko me kwa so me na me de me haw no koto wo mo anim se me da ho a na obi ni me abeda otamilo 20 series mpo me ko firi me so a me de be nante Ghana ha nyina me nanso nyina na ye me ya nso ye nto oso watermelon no wo so watermelon 20 Ghana na nka wakoton wo nya ho mfa so kakra ye nto na watermelon so ade chi so na apro anana wa fridge ade shem me pa cho me ni fridge me de be shem na me de free
watermelon so di free see ento me custom na me dey free adechi akwaji jisika adechi kwa me kwa entua okay maame yanko eti na ahoche ne dosho na de na ewo ho na me se enye menu aduro na me ne me ma ne ya afenso so me fa na mo a printer ti ba chichire me kwa no me pia na chichire me chichire me ma na chichire me me se na de ebe ni enso me de me ha koda ade share femfo na o mobile mu na o mo share me da se me de me nko no me pa ya me nipa ma na aboa me ti o lo mo frɛ me na nso oji ma wewe tu na wo ba me bra bom so mo mfa me mra na wo ba boa me ele ma sa de na firi ho ama me wo ba boa me na nso wo sa ma me kes ko ho ma ho kire na chi wo sa ma me 10 million se mi fa binye kes ka na ma asem no ayro ho mi fa binye kes ka mi fa bin to aduane na enye osika no kwanka kes ka kwanka enye bi ma ha na edi bi to aduane ada ne de me ne me ma ho ba ye kra ba ye ho pa ye didi ma ye ne giye na ba de chia me ne me ma ye ba ha na nso prophet normal de ma me se me mfa nko me kra me se na we de betime yi ha ne di ko so bosom so nyina makọ ma me wase me kese wachima akonfo so nyina me chi bosom so nyina nso ha na akwa na ekọ so mi twa nkokọ bibia so fe me ka na ekosoro ti no man ko de ma me kwa na mi mu se de ti am se na we de bosom so kwa mako twa nkokọ ayi we de Links Sombia, Line say Sita, Haldi, High, Chocodilla, La Sombe, Line so ho, say Sansu, Koito, Wild Man, Kumanana, Jaiwusu, Silai, Twit, Sombia for me, and reanimate the Bia, hoy. All right. Channel for you, Namina, Ewiase Mu Nsem, or RG Asantuma Boso, Ensure 104.5 FM. Midi Adi Ajawusu, Mampo Kontonchi. Aboy hi akumanana wakasi dotuba kwame gonga jatani anso wia meneno mene ane ATM wo Insure FM Ewiase Mu Nsem so samontre awrade akwan na manso baye na manso boja nya traffic light na mesaluti no eno pude eswa na adum yemfa part 2 ento so eno mu akwaba Eja. Na ho te say? Pastor you. Your friend say? Pastor me da kosi acha. Akosi acha di mfie say? Pastor mo 38 years. Mfie aduasa ngotwe ukrom ne he. Pastor me fra Sante Askware. Uko sorry ben. Ko Pentecost. Ajo ben na ayo. Me ton hardworks. Me pa cho ware. Me pa chan. What produce say? Pastor mienu. E ma say na me ma say? Ben ba kon. Me da say. Eno no mo say? 9. E ma say na me ma say? Ma 2. Me ma 7. Wo to so say? Me to so 3. Yo, Ewiase Mu Nsem ejumadi a utie. Mitie fa. Ebo amansan. Ebo obia. Ese ade say am panyum tie pa. Yetie. Ase na nsem nyam tie Ewiase Mu Nsem. Yetie nyina yetie. Me da se peso aka no kra cheme. Bible ha, Quran ha, Kosho ha. De hi na menyime o nefa din se. Se asan obeka ye no kra. Bible. Oso fe ni say. Me sofo. Fe no Daniel. Boni dia no. Na ko fa Kosho akwa etu asensan. Ewiase no ko fa Kosho. We me fa Bible na. Chia so for mommy. So for Daniel, why you me chia? Why sorry ba me chia? Che mas no call me say yes na o boy me say ko na nse. Eh no na sure. Ma hu say atade bi gute boy so. Pa ni pato me hu atade no. San say atade ya kan wase mi abebam bi. Pa ni me so mo dia me hu atade gute boy so. Me nim yi adi mfie atade. Daddy, I did 12 years. Mfie dumienu. Pato mo dia ko Facebook say ako Facebook a atade ya kan wase mi be hu say a. I said I did 12 years. 12. If you back, do me no. And so no idea. They see a chair. Be quite got trouble.
na atade ho ba asem kwaku frimpon de asem bebo sembeba yo anyumre Pacha anyumre de boko ebra ne abawe bi ko oyi awa sante asko o ma se na katewa no ya katewa no omoko oye to omoko we no omoko tena asafi to omoko tena asafi no oba na oka me ho no ekọ ho no to ko no ko hu akra no se akra no asetena mu ba ne ho pinti ode ne bebre me maame ana ode ne baaye aja ya tete akra ya ode ne ba no nya 2 years atete akra ya makra nya 12 years bronya ya twa mu ya maame baaye a wo se wa to bronya tari ndi odi ko susu ne ba ntia fa kola ne ma no ne ade akola ne ma no ko ye ade akola ne ma no ko ya ade san ya akola na maame maame ko ho ka che ne se ono ara ne ba no no wafa afa ne ba ya nka so binti to ba ma 2 years no ni 12 years na ba fa na se da kora nimu a ya de ya nka hwe ne ade akola ne ma no edi be 3 days ya ofra akola ne papa ka che ne se ode ne ba no ko obosom so no akola ne se me maame ama ne ba yie me so me hwasam ye mu pa me ntiase me sa akola ne de ba ne esi ya no papa nyasam ketwa to amani ye fie ntima de me so mo baba wento ne na ne di agro ye bibia nti ehwe ne ye ntiase na wo se ye de ba ba dam ya sansem wo se akola ne kagu maame ne so no enya asam ketwa yanzo so ye maame ne tena ye nia ne die baba yi sempa de e ma mfanto ye maame so sa maame no wo makoma 11 ena mienu afiri ne aka 9 nti ye ma mfa ba yi semmeto me maame so sa ena ye de ba ya no pando ba anwumre yi de wa ma nti na je ampofo mensa sikapa otosumienu pasas no matu akomihni etu nsa fe no obae pacha oba no se nwure ba no se nwure no be chirim na bi oba no o sa ka yesu dua so maame e be ifo pacha na je busa no se an so maame be ifo akra ne so na de ma no na wan jem se be ye na mu ahudu emu de hin na so maame yusu ye oba ye ba ko be se nan papa bishop dr jewadu ni jerusalem chapel so ko ban pe na ka cheme se kwa me gong me se papa o se piesie be ye mu ba ko be se de ho yo ampari bi komedi hia ye ne ma fabia sobojo jinantwi bebo fie ni de kaka doso emu de hin na ka se maame yusu pacha wan ka wan chirem eno aso se akwa nse nna na ma ne bayi ana komedi hia ye ne ma wan ka me no aso se nna na ma ne bayi ti oso maame o che be ifo pa di me pa to me hu maame no pa che maame e ka no ho se me pa che new mask no fa she pa di me hu maame no what din fie say 65 years what did you call na call na e won fie mi no akwara nta na egute bu so nyi o de a kire no body akọ Facebook am say insha 104.5 FM ko na akwara tare na gu wase say papa me nso ndimo dio nti o ma gades kakra mbam no sha gades kakra mbam na no hunye fe nti wa obra na ne ba no eba chan na obra no nso so wate sa asem yi wono na ti ya na wo frɛ me aboma ma ne se na ne ba na ka to ante so me bla na frɛ na ensema so ka ne bi ni sai o se ai me ma me de fa tom na de ma no na aboa ne ba ye ne ye sonsono bi so ya o kra aja me se akora no sonsono ho kra wo hu no sonsono onimu sonsono my goodness onimu sonsono enso se ne ba ye me ma me se onua me bra no ni wutu ongo fa ni nua ba ko bi mra no mo na tena se ensam no de esoso ti ko no aba ya na ko ba kire ba ye kra ode it's your bar we get the clash of the titans ba ye to so ye o me kwa me go bomba ya nyame ya zanza minim za de mi go bi dada nti bomba ye gura nyame ya wo bidi ya kan sanya ya anto ni bi o oni bi me ma me nya bayifuo me ma me nya bayifuo me kwa me bayifuo de de ja se de ba ya mo ba ya ma me me bayifuo de ye ma na bi wa mbo nya bayifuo kan sa akwa bo na abo nipa sa onim na edu da bi onim na da fa cha da bi me ko media o go bi na asem nya bayifuo ye da bi hu unye bia ya meka se me fa ho sesi a na ne difo aye kwa ho menga ajanga me na ajay ampofo mensa sikapa atosumienu pasas number 2 komihne another ma mensa kan eno ma muso data na jemna na me ni nkomo
Food Lovers Special Fragrant Rice. Mepacho uko jaswa. Emuno etahopo amobe na diofie. To be Jimmy and go to be to Jimmy and make a Food Lovers Special Fragrant Rice namawo. A long grain perfumed rice. Pati. Tigo Kumono Budino. So Kwame Gongo say Food Lovers Special Fragrant Rice. Perfumed rice. Anybody ye be no yamubiano. Maybe a sokoto. Tiomono, si something feel you at it. Mira say, and says about just will be a affiliate, a Smirnoff chocolate, a vodka for a tuapitier. Na transipa na bodempa na ucha 7 na heaven na. Ipacho here, Smirnoff chocolates. Taste a smooth. Now I think I spirit ne wom. Yanka sanima hodo ye koko ne dia somu kama. Na usia o hemiteria na wabode mpaka na to so na se wo jeja wo free trebien. And say no na dia him a Smirnoff chocolate. Smirnoff chocolate. E koye pa. Ni boss da fom se couleur 25 si de se no free trebien. A Smirnoff chocolate. Ghanaian Spirit chocolate flavor from the world's #1 vodka. 25 cedis per. 25 cedis per. Koye papa yanka say ko na dia yo. Come. Ya tete so promo. One of so a Franco Trading Enterprise. Kwa shop biaga na fa nyina ya tete so promo. Ya shall share Wednesday 1st September. It could be 30th September 2021. Koto iPhone, Samsung, Nokia, Smart TV, 32 kozi 55 inches. Nina tete so pusa homa ine busa de make is obeka mboa 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 9311. Dia neko Google Play Store neko download the Franco Trading app no yeko sina bacho obetiasie and our website francotrading.com ko ajaba ncho bacho shop akoso na fe challenge book shop YFM cheho Malcolm cheho na fe Prudential Bank cheho boss FM area so shop ako na fe Kufo Clinic journey mum na fe kejetia new market bacho shop akoso boboni ako website francotrading.com na ko pick your official numbers na ko fan be bia say website ko fan be bia what to put it to phone papa fie ani Franco Trading Enterprise okwa bacho ko boni ako homa phones ya ko nyam na etwa mo DC shop quality phones e quality an say Franco Nana Ajay Ampofo Mensa Sikapa Otosumienu Passage number 2 akomine ana transie na menda go na so akra mo kwaba kwa mejisu ebru na mpom yeho ahumi mo pa o kuma se bro no obode na se na odaruma asemba e one chance sanse ye Ewiase Mu Nsem fo ye ntia aso entia asem ye muntagia woto nsa frɛ oba nso mekirim se beye no kukuru ka bebe ampare bie jam twetwe jinantwi komedi hia yanima bebe fie anase sobojo aseme na okachire kwa medili ka meda wose ya chia tiefo o mutie nyina yenu aba hana medidi ho ya papa hana oba fie ha be duba ko ne se ye kan sema na dwo ifilo nsie ko ndi kone bra me ko ka nkatra no so wonkra wo fie ndi wo kono asaba tie ma mi nso ebae ni nyina hye bose anwumre nyina ebehia na ya ka nsensema asi nyina bisa se mami ndi beye no wode to wose akra na aka ono de won ka akra ka wonyi ni ana wose ndi akra na aka se obeje tum se ampa akra na ka de oje tum mami befo ndi kwa me ya me ya se enu aba hana wanti ma ka yensa na anwumre no le mo to nka ndi ya tu yensa fro enu aba hana wo fijase se asokore ya mami a wode be ya to e wase so e be foro asome ya bone ben e ni atia so ye nwie ne ne ba ko me ye hwehwem na mami ko monto ne yem kakra mate ne wo ye hia na omra ye hwehwem na mami ko monto ne na mami oda wona no be chirim yesa mami e be tese de na ko manhia ko chense se be pedia sa ye mo ya se be yi na so be se be obi dite ne obama mfie du aktari ne guai shinata kwame on dite obama na peja no obi na bede na wie eni sum na so bede na wie kwame akara de se ni o na se mata me di kosusu no na me kwa ba bia jam kwa na usame ho na wo wase de ehwe obama ene akwa me nkra ho hwe akoma bo na fom na la show be farko bia wo se
ukọ ba bi say konfo bi say onana no na abona na wona ye no e ba ifo ebi so e diebo kwa me won say kasbe ye bol ma me ba yeda mate dabi what that's why ye bol ma me ba yeda ya hia fu ye boy ma me ba yi nka obi bol ma me ba yi ka blo mienu ka oba chia ya papa mate enti omodi a chama ento nka na asemu ye ntas ne ndago no so kosi so be ba no asem da so nyem nti mo ntwa ye ba wate ni ato aso ye de patre e beto sesi a enkoso transe ana me nsanka brante na ono so ayese balu no ese ono so duabo Ewiase Mu Nsem doso agwazi don't come and say universal prayer camp also for dano prophet Joseph Opoku Ewiase mu yo pamo mre ya yengia home mesre wan tumirika nko bompaye hwe gwanko bia bia foti anhim asemato edua de bronya fa dwa mantam ko bronya na bai bronya ba you see so mo ntwem bronya no so bi ma so for sale no de ka kumu ntentem kra ne aho ansa ko do aso for no be te na ye twetwem bia bedu na ye kum dada enti ko na ko bompaye ni bi oso for se men kan chill kwada bia ye counseling anopa no nsia ko sia nwumre no nsia fiada ye worship na nwumre ne ye de watch night ataso ko sia homache kwasiara bia ya sorry ya kase e wo hono mo fra no pa no twempa mu kosi dumienu we are counseling atwa so prophecy baby a wo free baby no e mane ha obenya baby ata na wasomo atwo na emu ye oba osere ya sha atade a eye kama na fabra menkɔhye wala tu ala sabia mafefe wotoma fi enkoye sempi fra prophet Joseph Opoku ewo 0248 889 194 0248 194 na ne prophet atwetwe enkommo na we ye aduane ba ko a obi adie nye ofu idie ni bia emofo no bi eno de enye na food lover special fragrance rice eno na abenu adie fili ubenu a obisan se li ubedi se was da me di bebre na chete utumi nu adodo na mo ankwada pe bebrebe wuko akoto mo gofia o ka se ne ye benu amo agrada eni mo bia butara da no so mo se obrayo di ade akoto mo fo di akofie tinkra no o ka se onu amo pe no mo su mo se obrayo mo nya no mo obrayo obrayo mo ba ko di se ade esi wana no ana ne se gutu na aye basa food lover special fragrance rice ye kan fomo bia oba ukojomu atesa nsaro kakrawate na feeling the new belly's delight ye de yankasa ye ekoko ibi eni ewoi ye de blend delightful ewrade na so the new belly's delight o ka hwe fridge na hwie be so for no se cobro kama papa ansa we dey say de be communion kama papa the new belly's delight na bia tons papa bia sport papa bia no ukọ abenya bia to oba oni be mani pie no so be no nsa enka se opedi ebubu ni bi o so pedi new bellies delight kama se ko si smooth talita heba mixture e odwaso malaria na achewo oye wo to na o ai se ko hwede na wo me ya fucha ye krumba wo so nche me ya fucha ye krumba wo so nche me ya fucha sa na ko hwede ba do so me ya fucha apusese fucha be jam ko se wiem me ya fucha bo se be ma na tie enya wo ya yare dabi malaria na achewo wo he talita heba mixture nunumbi talita kum malaria oho atwitwu eduane otimi ni o awe pharmacy bia bewo papa bia de chemical shop bia ayetonduru papa no kwa o so pe talita heba mixture talita kum 0243 329 338 0243 329 338 na ne mpanyifo atwenkomo wo ma se kese no cultural center kukwasi talitakum so yare no nyina ebedwane kura right me da sama sambo for kwasi bo na tren kan dominion international sorry hona kwa me gong malande me kodu odia angel protection oil some nearly 1 and 23 ama big chaba busianum danda nyina susu na tuatwa abro so angel protection oil some nearly 1 and 23
Maybe spiritual attack. Onsumukra. A country gonna see a bien tentem. A Joseph Koya. Isukakra. Oh, Anche. Nabibia Ada Nequem. Warem Sem Basa. Mako Council ya bre. Some grow monogamy. Even a Satan, Lucifer, Nedom Hojim, but when you compare angel protection oil, some 91 and 823. Now open favor Psalm 23. Psalm 23. Masa hemajatum to me come from a man say team na you Ewiase Mu Nsem so. Ejomike na bra Insure FM edu ha point na Sapo Konongo King Solomon Achimoda anti Akoba Menkoko Germany Frankfurt Peter Ose Mensa US Virginia Roxon London Mitcham CR4 Lady Belly Street 919000 Gent Isaac Yaboateng enso etu apeting we show for Joseph Mensa Kumas Atimatim Tabum Bola Junction and now yajuma o chance oba yajuma Ejomike and so to so and to obey Juma. And now you Joseph Mensa, who defo fear what the aquapano for no ever dagonos, however, if you're in a channel for the conifer, now bengum on a crowd daddy and 10. A chance of Juma, commercial team, Tabum Bola Junction, and Coco Trado Salvation School, Dominion City, consider be so deep for Joseph Mensa and Cry Ama Summer Stadium Junction, countryside, you want to be out for Joseph Mensa. I brought here, push our money in go, Kaoha channel. I was 055 44 77 959 055 44 77 959 05 04 6041 22 05 04 6041 22 connection manager Sikadi. Hey, what are you doing? You must have Kabruchi. Ewiase could you see Sarah desert so? Yeah, Uganda Council, Unkatia Council. What do you find? Uban so few. I didn't know you would find. But Modia and my connection by music community. Akiba Travel Tour Service. Akiba Travel Tour Service. The American Farmer War. If I chose something, can go Canada. US, UK, Switzerland, Japan. And if I call now, Akiba Travel and Tour Service. Ghana Tourism Authority. Omakonya the stamp casino team to say bye. So be America. Visa Honsem accommodation. Ticket in a Eurocra. Akiba Travel and Tour Service. Kumasi Akutian Line. Central Mosque. And then I keep a Nico Moses here or try to call. It was 0244 219 836. 0244 219 836. Mammy Kosohe, Mamfa Sohe Jatum, Mammy Organa Hasei, a boy Sum Class, Nima Ye, no Tabino Kuda Bruce, a broche for Bamoba. The 9 years in Musamo, Sir Aramusam Koye, a broche for Warem Sata Problem Pao, Problem Papa. Not to cut your boss, the dear body, but only in a Yaka. Mammy Kosohe son here, now a bit feedback. Bemina Efi. Special attack. Oda na ntwepa mu se gidi. Adwuma se mu koye, kata se mu koye. Obi saje be na so ba no, me pa cha obrenie. Bomodia. Eye mami kosora so na esoko. Na nyumre pusa kwani ni nkomo o UK. Ghana fo nyina se mu ntwen, oba na obesiesie mu. Ani mami kosora nkasa e was 0044 7908 469914 0044 7908 469914. We young Kasa Alama British Kasa Preko na etu apete enye ofuinsa wo kan ofuinsa ho betu ye pa wo ofuinsa de enye aboy post smooth temptation from a year or yard papa na akodum ni nsan ye wawu kai ofuinsa ho be shi papa ba chame kanfo Alama British na mawo no bra no time hahama ne ma hodon dia yo edi yan kasa spirit asum seko titan ke di do pregope na make kan fomo e ma di this different me bia wie pe hallelujah ka say amen. Center for Research to Plant Medicine that means to say pine the scientifically ya evaluate for functionality, safety and quality. Authentic Abraham bitters no any alone bitters authentically African about for friends are bonzi ampacho enko ho uni fedu ngotwa ensan enko ho no bitters no echo. India's spiritual doctor, prayer and healing palace. Wasiakoda won't mean Casanasa won't mean Nantia. Akode achari form. Wuma mi wa here, Mami Kumpum. Yea, Ubrenye. India Sibra, Coraben 1910. In Kuda, Boo. Yafumunatu and Bachon, oh, yeah.
If I told you so, Crobody and your crack, no to us, ma'am. But my Kitikitia, Omana is a VIP, no, go no syphilis, Yadomina, India to Asana Shaya, after spiritual attack, spiritual marriage, promise and fail, small scale money, and Munamonko, what on 17th year so love me alone, Abadonqua. Ahimako Gobin 80 money signboard, Nipan Savia Demo, push our money in the income, it was 0240 55 3682, 0240 55 3682, and at 0208 297 825, 0208 297 825. Mr. Bismarck Adama, Mr. Bismarck Adama, our ECG, Ashanti SBU, I say a man, lovely wife, Perpetua Amponsa, our ECG Swami Business Center. Happy birthday! And you that. The Ewiase Mu Nsem Odia, Mrs. Perpetua Amponsa, our ECG Swami Business Center. Ukunu Ura Bismarck Adoma, summer happy birthday. Abranti otie ohumi se ti Paul Michel Mamadia na abranti amene bedi nkomo makama no zumina funu ne hwe konfoso wo home de be na ato no obeka na kosem sisia nipa na ehumi sei Ewiase Mu Nsem doso ne home na nsisu kra nsisu we say diagra yesa me hwehwa no na atwento no ase fata se eboa no se nipa ehia emmoa awesome. Abrante, you need come on. When you go Facebook, say I go Facebook or your page or 104.5 FM. Okay, Abrante say na fu si here. Say the human city here. Nya. Nya. Your friend say? Kwame Alaji. Kwame Alaji nyedi. Me di ankasa da de wo me ye Kwame. Udi me no ID card. ID card. Me di ID card so Alex Atobla. Huh? Alex Atobla. No, Kwame Alaji ye. Me so kanu mami from Kwame Alaji. No kan Kwame Alaji, me need be the face so I say from Kwame. On the Alaji asoso. Kwame Alaji. Bema. Dogo fa camera na say koso me camera no koto. O pa kire say ngwa na awa. O say from say Alex Atobla. Atobla what in face say? What 36. In face do asan ensia. O ma. Ma ho ba ko. Oba na bema. Bema. What in face say? Oh 4 years. Okrom ne he? If it is ayum dinchira. Mo me chia say. Ma mi o. Papa nzo e. Nso. Okwa sorry be. Me ko church of Pentecost. Pentecost mo pe Ewiase Mu Nsem o. Nyina nso ye. Ye nanfo ne abusuafo ne mo. Oh, me nso kra. Oh, me nya. Bruza. You must know. That's why I have no omunato. Oh, me nya no asan we are chiro ni. About sa. Oh, me nya kra. Aden. Ja, die bae nyina ne se me kofa obabi. Ana me ne tie. Ji oba na me ne tie no. Tena oba wanya na ye de wo akora ba ko. Ti ye wo akora ba ko no achi no kora ne nante ye achi na fi no oba na ye niam bia na ensem fata. Wo ye me masem. Na mkaka ho asem. Mkaka ho asem no. Ana wosu wajai. Na msi yodi atiwo. Si atiwa dako mtiwa na mhusa me fo bele. Mkofa na ye bema. Na msia ufrifri no so ufrifri takulade. Na msi takulade die wase me hwe afia. Na msi afia bai. Wase afia esumbaga. Na msi ade. Afia esumbaga. Esumpaga. Esumpaga. Oyire nza de fe no. Oyide ni. Ekusase ni. Okay. Ana msi ade. Ana so hwe wono ankasa. Na me de me kate phone na be fi. Ti be fi na me busa ne se me phone ho na odi afre. Na obi afre me se wo hwe no. Ana so won fan fre obi a. Ti ye ntokwa wo me ne ntam ye hurusu a na ye twa so. Ti dako me ko afum. Fre fo mu ba he no. Anwumire be se so kroko ya ye aduane ye didi awie. Afi me hwe oba na me hu no.
na me pie kwa abɔntene timi wa abɔntene na madam fo bi bɛka kyɛ me sɛ wahu sɛ boy bi abakuru mu ha na wɔne me yere ɛwɔ ne wɔ fa fie akɔto sɛ wɔne ne hyɛ ne wɔ fa fie hɔ daa bi wɔ hɔ mo hyɛ hɔ na me sɛ asɛm wo deɛ me deɛ menyini timi a mekɔe mpa ne yɛmpa me de m'ani yɛ dɛ ɛkɔhui kɔɛ ne ɔne boy ne ɛwɔ hɔ na mbusa ne sɛ boy wei na frɛ wɔ a busa ho asɛm a wo ka kyɛ me sɛ wonim no ɛyɛ sɛ wo mpona ne boy no na yɛ ntɔkwa na ɔmo patapata me ana me deɛ metwa so na mebaa fie nti metwa so a mebaa fie no ɛno akyi yɛte hɔ still na gaa ne deɛ da so de me phone ɛda so frɛ boy no nti dako mewɔ abɔnten a na boy no saa frɛ me biem na meka kyɛ ne sɛ saa frɛfrɛ no a ɔfrɛfrɛ no m'ani nye ho mempɛ nti sɛ wɔanhwɛ yie ne sɛ wɔfrɛfrɛ me saa dako wobɛhu adeɛ a wɔmpɛ nti bɛɛ na wɔtwe me saa wɔ abɔntena na ɔfrɛ me na meka kyɛ ne sɛ adeɛ a wɔyɛ no m'ani nye ho to bɛma ma yɛ bɔne na meka kyɛ ne sɛ sɛ onim na ɔfrɛ si me phone no so bi wa antoɔ nneɛma yɛ ne nkunu na meka ne saa na medeɛ metwa so na mebaa fie medeɛ medua kora menim sɛ kyɛ sɛ asɛ abufuo no ɛbaa na maa mede ka saa asɛm no menim sɛ maka ne saa fa la mawie afei mene ga yi te hɔ a nti ɛkɔyɛ akasakasa ma me sister ne me blɛ yi ɔmo baa mu bi ɛna ɔmo bɛka sɛ ɔmo mpene ma me nwale gɛɛ no nti mene ga ne ɛgyae bɛɛ bosome nti ɔmo a akora wɔyɛ ntɛm nti na wɔ saa ba me nkyɛn saa bɛgye sika saa ba me nkyɛn saa bɛbɛ me nkyɛn ne yɛ saa yɛ de ɛsaa ka so mu saa yɛ ka so mu no na gɛɛ no still na wɔda so ɛfrɛ boy no nti ɔmo na mu saa sɛ me honhono mafu ne me naase nyinaa taatae ɛna bɛbɔɔ me berɛ yɛ amaneɛ ne yɛkɔɔ maame bi hɔ sɛfo maame bi hɔ yɛkɔduu hɔ sɛ yɛduabɔ na obi na abɔ me dua ɛna agya yɛyɛ ho amammerɛ dane nnua yi totɔ nkokɔ ne nkosua yɛyɛ biaa anyɛ yi paul deɛ bɛkɔ nigeria na mo ka sɛ ɔbrante bi akɔkum nipa de ahyɛ fridge mu ɔne ɔmfa nhyɛ fridge mu nipa de ɔkum no wɔde yɛ aduane wɔ restaurant ma ɔmamfa nkɔtɔ di bi na apolisifoɔ de ne mu teew sɛ mote saa asɛm yi a ɛpa deɛ ɔmɔde ama mfoni no manyɛ krado na mene di nkɔmɔ wi a ɔmɔde ayɛ matiefoɔ nso ahwɛ bi ɔhɔ deɛ ɔno wɔamfa nkɔhyɛ fridge mu a wɔde wɔkum a na ɔde aduane na amanfoɔ ɔtɔre wiase mu nsɛm dɔɔso yɛgu so yɛyɛ maame no hɔ no anyɛ yi ne yɛsaa de bɛsɛ kɔ kɔfoɔ bi hɔ ɛne yɛkɔyɛ kɔfoɔ no mekɔtena ɔbɛyɛ 7 months ɛna ɔno nso yɛyɛ na afei deɛ me ho ɛtɔɔ me na mebaa fie nti me ho tɔɔ me a mebaa fie no afei deɛ mene gɛ no yɛgya obiaa te ne baabi ɔte ne baabi na ɔno kɔsɛ sɛ wafa ne ku na ɔne ne te na me so metim baabi afei ɛno akyi ɛwɔ mu a na sɛ mahu sɛ meyale menase ataatae meyale menase ataatae ko a still ade no deɛ yɛa ɛna me so menkyira so me station a metie paa no no ɔmu di duabɔ ho nsɛm ne ɛho ayina mede to me bela anim sɛ saa deɛ ne ɔmeyɛmfa da mo ne yɛhwehwɛ mu hwɛ sɛ bia dua no na ɛyɛ adwuma anaa sɛ bia yɛale foforɔ bi na ɛha me saa ɛne sɛ yɛde frɛ nana gye a anapa yɛka gu mu a yɛde baayɛ nate na ɔba no wai ɔba no deɛ ɔno ɔdu nkwa wo wayɛ ne ho deɛ dabi mpratwe na ɔnye na woɔ mogyae dadaada na dɛnti na wɔbɔ dua na wɔankasa anya wɔ anaa wosusu sɛ anya wɔ sɛ maame no kyerɛ me sɛ mebɔɔ dua no gɛɛ no saa kɔgye bɔɛ ne sika de bɛyɛ aduane maame medii ɛno nti na adua no nyaa me no mabɛku mɛma o awurade nyankopɔn tiɛnti na gyina nya wɔ ɔmua nsi so no ɛna kɔmfoɔ no kae ɔso daeɛ ne adeda wo da ne adeda wo mpa so ɔso daeɛ nsa dabi ɔnso daeɛ na gyegyina nsuom na wode dua nsuo bɛ na bɔ dua no antoa deɛ wɔbɛnya wo abɛn sɛ ɔbɔ nkayɛ ne mekae ɔbɔ nkayɛ gyegyina nsuom asɛ wotwa nsuo na gyegyina nsuom na ɔbɔ nkayɛ ɛbɛnya wo asɛm wadi fo bibi saa si dabi fii sɛ asɛm no siyɛ menso daeɛ biaa doctor akyɛke o kidney ɛne wo liver mekɔ ayi herbalistfoɔ yi bi hɔ ma wɔkyɛk ɔma mekɔyɛɛ test black test mebaeɛ na ɔka kyerɛ me sɛ
menya problem ɛwɔ me kidney ɛne me brɛboɔ ne mahara ho nti nka me nkɔ pesika na me mla na nka wɔnkyerɛ me doctor bi ogi na me mfa nkɔ but sika sɛm no so adane problem nti wadua yɛ sɛ duabɔ yare nti yɛnda go na so ne saa ahomenya ɛnyɛ ọpẹni bi efena ateko oboyedua ewiase ese wona ohimfi no dwane ye se na ateko ka kire ebi nso hira ye ka ho apostle jama apatre ayanta chuma ye ekum na oya bua ene ka poma yam no mi pa ne beba mo so yangopo nhira mo wo djuma pa mo ye no mo bua ga na man na nipa bi a omu ehu de mo ye no no mga se etia mo yangopo nhira mo ateko se enu no anjirim ese me giaso kakra bi a se bi a wo ye King Kong na ye gorilla na je ise bi na eze na me giaso me twadwan me fancy way okay ebe ye wate be ye wate e ba se no makai masem bi pani mi so odifa bam se sia mo me hu fodi ni kakra opani ono na wote Nigeria ana tamam woni ni podo kuma won fa she fridge mo no twitwa no de ye aduana manfo atu agusu no mudi na we no bi ko tia posi for na say ye papa ini nam no enipa nam omo de mo teo pali me hwe kakra mo hwe nti obaye ogya hwe oni ni kuru na di sa adwuma no nti nam na kan no bo de ko Facebook a me pa cho insha 104.5 FM de kan wa se obehu a posi for ba ono on beti wo no nipa nam na aka no maso agu pick up no a ogina ho no oba no oni boyfriend se di kuru na di sa adwuma no nti na maka na audio gum no nipa twa ho just our eyes go see shege we chop human being ana maka so maso de kon nipa nam no nipa nam mo hwa nipa nam ko Facebook a we say insha 104.5 FM police for ko fi ono nam na aka no mo so gu ka mo de kon no de wiase kra ye de koi enti again no serve no pa cha bi nie o hwa we minim se yes sausage you say sauce why you say beef or chicken sauce obi nam so nipa nam pa o ti check na eguso nko so penami kwasi bo for penami no go try ho no wa we ne kama nipa nam eno no ya yire nto ka no ni oba ne ayire nsa no ayire pampi je ne sa gulachi na ya de ne kono say wo to nipa nam ha e de yaduane sane na police fire ne pia de ne kono no da pick up no but ya ko Facebook a ben so di ahim ti ma sweet di fone di basa na wiase nya de obi anam kan bone so peninua di anam kan bone so so nya sika ana arahosem de ba ntim bia no ye se kum se ye se den no ye sikanti aga kudi l'argent ligri jete ashiwa no atme ko kum nipa de yadwane twa nti okum nipa no wi a na odnato na wadwa na wayi nam nyina kama ti se no ye no ne fie ho fie so bia anko ho ti nipa na da ho sa no odwa yi ne sunu gu nchen atemu da ne be yire pa to me kan ko Facebook a insha 104.5 FM nti omalaja positive am ko ye no na nipa ro wadwa wi a de pa ocho bi kra gu no sa de ti ye no kre de mu teo de nipa da osa no twitwa maraka na no hokko na mu se nipa eso de bi anka hu but the nine no mu se no kre nipa I very horrible we abet you no ko Facebook a insha 104.5 FM ko na ko hwebi na gina mfantu ohofo na nipa nye nipa ni fefe nipa trim ayesum tina futu amiri na nyimne no na dwo nyimne no Ewiase Mu Nsem se no obi anye ahweye odi for Joseph Mensa aye kradwa me pa cho odi akopa no kofo no ebe dago no so ensem hodo ebe fi ha me se wona bonifita afa no purify no sanctify no ade Bible ade safaman se akwa ko nefa ko digima odi aboni pam pem na nyumre nso e boni akọ Facebook na ko hwe abe odi fo ayi akopa no kofo no de table se pai na abe ko nifa na ma benkum manokure adadie e ba cho we na me mana kwa ba
So we can go Facebook and show 104.5 FM Odi for Joseph Mensah Dago no so and some other befia and then you may Ewiase Mu Nsem so insha 104.5 FM. Odi for Makwaba. Yeah, Joe, the go na umpom to say nyame adom bibia eboko. And then so that Nyankopon hyehyɛ. No credit. Part 1 no still on the way. Tell adi new crew phone no kohwe so no bodua na anya no na say yade. Akwapa no kwafo epese hu se Stella ya de ha no no ya le na ha no no. Sunsun mu ade. Emra me sani fan sunsun mu ade enko benkum ten. The woman. Odivo. Stella ya le na sunsun mu ade. Enye sunsun mu ade a. Yare no yare. Stella ati Odivo se wo yade. Bi so wo yade. Nye duabo. The woman. Odivo. Na me yadu mech no mla. De me sane ya le. You taste? Na come na so you taste? What here? Was it a bra? Be saw ya de. Mo bi mo duabo. What it? Huh? What here? Sorry. Also kokusu. Oba no hwe no nyan se de oka no. Obi no na ware mujo. Okwa se be kura nyentokwa. Enti emfa nso adwumi se okwa akogya ba no wate. Kwa ati ase. Ye na tu no obi so ye na tu. Wa yire no. Aha, mo wa de. Oda be fie. That's ramete. Okay. Eno bro ani kakra. If I chop part 2 no so eni odi ni bio. Akoso cha ma me fa ni sai. Ami adwata. Odi fo chinu ahwe ababusuo num. Ami ata akɔhwe akoda bi na odi mfie minu. No. Oba ni ma me fa ni ko ya bra nko bia obi amane o de akoda ko ya nko akodi enfie 12 years enfie du mienu ya to mo kra se obetra anche ma ne baye me se o kan semi me se ma me no da wona man fo bone so bo pa ma me de na ma ne baye no ma me eno adwo ata na tiwe de omo se o baye no mo friend sen Prince akwapa no kwafo epese ehu se Esla o baye Emra me sani for ni baye enko bankum ten. Olivo the woman Esla baye oni baye esi akoda Esla no ni baye nti eno otinka afijasa sokore o chefa akoda ne bra ni endagu no so no kwapa no kwafo no hwehwe mu no o se oba no baye bia nim to che me nsankan na ma me no so am friend sen eno ata adwo ata akwapa no kwafo epese hu se ma me adwo ata o baye emra me sani for ni baye enko bankum ten. Se ena adwo ata nso akwapa no kwafo no se oni baye onye baifo nti eno otenka fiya so kore abomodin a na o champion sankan odi for Joseph Mensah hwem bema odi ni bio Alex Atobra akwapa no kwafo epese hu sa Alex Atobra ne yale no eye huhu mu ade emra me sani fanya huhu mu ade enko bankum ten. Olivo the woman Olivo ono so ne yale na nyesunsu mu ade the woman ya besa ma no mahu bi da akoda ya oba na fuka kraka no na oba na afunsu oni na fuka sie pa na hu abrante pa so so keka shempa slim things hey ono eze ye nti okasa besa ya anye mo wa chance o si aka chance ne kidney ne liver ho aka e besa ne ya o so doctor aka che no ti what you do for ka o si twebe no besa ya de nyame ya adoma china bla de obeto adro so wa ba kan on kasa wumpo no why ka wa kuma tu ote obeba etimetim tebu mbola junction baby ame wo no ti chodi fo ase opon a wa je number no china no patutu na ko wate so munya mu ntwe wa ase ho na afei yene mu eninko odi for Joseph Mensah Ewiase Mu Nsem nyina 80 wadaroma kasa the government Prophet Joseph Mensah my telephone number is near 055 44 77 959 055
44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government achina Prophet Joseph Mensah metenase ewetimetim tabuom Bola Junction ubi a how be a da so a wudi achia unhu ano se wo pensam mu nokre nyame ya adom achina to anamo bra me ho na danse ehwie gu o maso ye ho no ebro adwene ne ntiase so meka ho asam a menswale afidie we so se yale na wudi achi ti sa brantie ni die ye kidney o de beda Prophet Joseph Mensah wo a obeka meka nya de o ba ye be ye waduro ye bibiduro krogin ma ho ato de bia me de maka o me se de goma na wiase ye ba ye obi an ho be kire bo nso ogimifo de obedi kan wu kanen because ebra wotin sempa no na wabundu egu nasom unse the government wiase ye ba de bia me maka me se nipa bebre wo radio station edu anwumle na so mantie the government na omo ndawo batemfa so de ewo mu no omo mfa nyasem no eno ni asenti radio station na radio na wato no ene na be mu wanya nkwa ene be mu wanya yedie ene be mu wanya nkoso radio na wato no enya wo nkoso no wokan enti the government yento radio anase TV emmoka yetonya mfaso de free mu enti se obi wo ha me no ka se o yale bi ti se bi a diabetes okwa se me diabetic enti me ndua ne di asesa me dandro so mfa no ntu hu edro no se yam ukọ hospital ni yama wadro ne ka cho se dro wo beda so akowu a na che se wankasa te a wote no wadi ka free ni pem wona ba akosi ba bi fufuro na ba akonsu si ba bi fufuro wadi ka free ni pem na pressure beka ho de na ebobo ene na che se wo de o yete ase ewuo because the government na say o sha no so hu se ye kwa ye ba na ye pressure na ye de nante enti se wo pressure no enye na doctor ma o da pressure ndro so a ma me later no de obenya e stroke obi o ha ne de na mba stroke ebekunu ene maka me ka na fidie so se ewuo upa na wunya ewuo upa ewu a na wunya osi yale ekutame etete me nebre abra Prophet Dr. Joseph Mensah mi wet Kumasi ha timetim tabuom Bola Junction na wotena ho na HIV AIDS na ekum femfram debian so tie de goman na wotena na sa ya lewe na abeho na de wokọ na hepatitis B no free baby no aba befa deche no akoja wato atwene twao dabi enemeko unse de goma eni na eku nipa no me se nipa bebre omo afasuban bi ti se bi abo apete de no nsuo to a ase nsuo wete ya mikobubu ndua besi dan mesimi dan nsuo ni ti ya so anasa ntanche enti de bia apete de nsuo ntonche ma no enti wate wona mekone o achina meko no atesa na owuko demo a wode ne mekone mekochina mekochina no na owuko ena de goma ni obi nso ho a obo poso oba Prophet Joseph Mensah ha na ahonhom na davet na adwene no akwakotu ni hu sika tu agu baabi ono wo nya yalesa no asa bet na fie prophet nye wo na nka meko no hoyi ena hwede akoba enti de bia meka kire o se wo ankasa si wagina unkwa ehye wo nsem obi nkontrol wo nkwa ma ene ne ya ade a ese wo hye no nso enti wo yale na yale no wode tewo na wode ne mesumunti a meka kire o pray ye de ahodenfo na esom Udia mesi ene de goma sa atwede afiri suru besuo se ye ko heaven a mo amoye stroke amoda ho no mobako bia na hwan na ebetam wo abo ne body afros atwede no enti de goma no bo se yale na wo yale no ama wantumi ayedan anko heaven ye de ahodenfo na esumo enti na asole adwuma ba ye se mrantie ne maba awa no wehin yen kasa omo fa adwodwo no omo mlabi yese mrantie ne maba awa no wehi enti sa wote so mu na sa yale bi haw na wodi akia na nkwa asole na pedro ebia na wodi ani esunsun mu de ubede hu ye wotumi anyame di ma wo bia bia wo sofo aye bia enyeye enkyere se sofo no nyame mfre no nyame afre no na mum tumi no esun de nyame di ma wo bia ebutuniye ebi didi bi achi
enti wotu asa me de me sofo anje me de ane mewu a wo na waku ho de bia maka asem me se ye wawuo bi ha de goman obi awo no ho sekan ene wawu ye frɛ no tofuwo obi nso asan no ho akonfo wawu ye frɛ no tofuwo na de goman wo a wo so atena ha ma yale aku no ye be frɛ wo sen ni asem no ni asem no be atena wawu na de ta wo nim sanka wotu anamo a wo benya droma ho aton so watena ho wawu me catch us yale bi ha bia me yale amensa eye kwata efu ene achacha ene ne yale amensa ene obi a accident abubu nu ene ne yale amensa ba wote nka se wo spinal cord emu ya wo ya emu tutu a fa beda Prophet Joseph Mensa chena me de bia masemba ko a me kan se awo emanimonyam oba bia wanimonyam ene awo enti sa wanwo a sabi wonam wa yetenetene ye friends yensa wo so ene na ye ka wo asem a no watwe wani no akwatena antwe amantes na wo ye hiri baba na ukunu wo low sperm count wo se wo pa wo se de goma ye obi mu ha o munye serious so am pa sense ahuru ofusu no kombeku so hu de goma se eya wo na wo pa ene na wo nya 50 years na ene na se wo ba because the anti-American sa no ebia na wo beba na wo na mfiri na firi kunu ne wahu ne ntem mpanfo se wonya dua de beye poma de goman won sene hu bebre nche kakra bi na eya poma na de wade ese enti wo a wo pe awo eba de goman enne ani gese mami bi betena men ma se prof me dia wo na ba ye me bra pa ho 2 months 2 weeks ni ene enye de bia ene esu obi ti antwea ene o west ble o wi be ka kire me no de gon mienu se nyankopon ne ho because o pe ba sa wanya woti ase o wi ono akasa be ka kire se nyankopon ne ho but ni we fi se nyankopon ni nsi anamfo no ye wo ho nyankopon te de nyina ye nanso ukru hu nso agene anya mpaibo na de gon man eno no se ne be ya wo be hunu no ene ne asem no because so for be adavet wadwene no to baby fufuro ye chim no eno na Prophet Joseph Mensa make catch say ya wonko ade a chena woni memla mehia omo bobra omo hu omo ho ano obi ni madwuma so ye opese hu adwuma esa wo ye a chena woni memla mehia me telephone number se ne 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's a 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the woman obi opa brabo mu nkoso ye ka se the woman me asem wede bia ebia na wo de wo ye panyini wo hu bida mi bisa wo ne ko wi se ni ben ya ka chense nyame ehira ne pen uye kuani na wo po ye to friends to bibidi wo de na to bibidi pa ye kan chose nyame ehira this omo age award na wo kuadwumam ne from se nyame ehira mo enti ye nyina ye behu se nyame ehira na mo nipa ye odefo ampa obra adwuma me ye fa bi nka ho na ye nokre enti wo bobra unim se adwuma wo ye wo de na ye nkobesie me catch us at now ni mishia wetimetim tebo mbola junction metumi de 3 months asesa wa brabo man ye pen me wa dance ye bebre me ma dance ye mintu de goma se me yi ma dance ye gu ha computer wa hwa je se mo sesa hard disk no be crash mi wo beble metumi dani ni pa brabo de bia ya manka se me de me fie de menye ye de afie de ye nkoso hunhum bi tie busuam eya enkasa asem ni biem ebra so asi etwa sansem ne kan sa huhuo bra na asi etwam obi ho ha de bia na asem ade goman o kan ne se achia na mbu ye ebeye ye ababi bewu ana eso anasesem we etwam sole ema wo ne wo ma ene wo ankasa ho de goman kasa tenten top onko me telephone number se ne 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504
04 60 60 41 41 22 22. The woman echina etimetim Tebuom Bola Junction police station where they offer car now so see police station ho na wo ba brantem wo baby wo ba brantem o ba how be a wodi baby an say yale a wo so beja ne ho na wasa wako ampa so ubedi so nkunim because ye wondrubna ene haha papa esanya de ema yale sie ho a na yale na nkasa edwane the government mon fa fidie no odi for Joseph Benson with us PC train suffer on nyina so GS so Ewiase Mu Nsem so Ewo Nsha 104.5 FM desi nyina eya futuo yemfatu onfo abontenyo efienyo nyoma achiakra nipa no pambone so peninua aye ne bone to bia me na ho se aboa wo mani atu Ewiase Mu Nsem na nka munti anka mfa so bia ni so nyagopon shai wonu me no nka ho ibaboy ni a ompa nkoso ompa se ye e won so fo mfre no na omuntunofo ye fa me gong akra munyina 104.5 FM